kasa sedan kan ya fa kwan so epagya dwumadia wode wakoa agawusu ababeto ano shawonsa papa wonim de wakoa timi ye wonim de obetimi de na ye no na me dwa to amogya no ede ne hohom ne kra ne nipadua wojata trema fatu nanum awo Jesus dine mo aye bida no dine emfinhia pia twam no wafa ne so abo my Ghana wafa ne so asavu wiase papa kosoara fa ne so na ye mane mu so entra so esi de obi sawo anade odi adum no awo Jesus dine mo enadai be fa ye mu na kasa mesra bambo de tono so enukum de tono so wojja de tono so tumidi ampanyi de agina tuo biara enya nkwase asam sabe itofa agina tuo ya nkwase asam awo David ye nim no osuro kasai wo kasa ahum nyina seretu opam kasa abeja wo ye no kwafo yampa abonie be fa dwumade ni nomum na kra wo pam na wo kan mrato na achie wo nyame no wo ya promprom na ne kra so ade no ne nsaka ye welcome be fa dwumade ye wi beda wase adom nti amen amen. Me catch the wogan proud of me catch the eura me proud of me catch the wogan sama nkasa abodam hey mami what we fit dem watch ko mami take credit to you mami mami tell me mami dey oil all right mami use links sombia lai sai sita hal ni hai sokodila la sombe lai so ho sai sai sing koitonchi ni bwai mani kumana na ijai wusu sai lai tweet sombia for me enua metie de bia hoy empanese sade china se yantiasa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mewi yesene se behye me bonate teme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na sa wokoto sabo abi si wunua so a ka tira no se he aboa sare yenso anuti na me wahena na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ya dan bremo dagon mebinko empanese sade china se yantiasa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mewi yesene se behye me bonate teme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na sa wokoto sabo abi si wunua so a ka tira no se he aboa sare yenso anuti na me wahena na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ya dan bremo dagon mebinko semtrafo ne pesmaka fotas live Ewonsha 104.5 FM di Ewiase Mu Nsem Ebrel ensemu a sunsum nsemu emu odin headquarters odifo ba konfo ye bi agia sala atrase ya ho fa nya ketwa agia twa nimpa
Ajida pe live wo. Aja ha that's ramete. Aja no, aja konfo ye bi. Misa nifa so emenia kosebu afo. Anu se oba okata ne nanim nyina sanse COVID-19 edi ahimpa. Nka de say ya ne se ayenhye obia nhye nose mask. Misa ento ankosi next week de kuma se be ne nhye. Nso obia kata ne kakra COVID-19 di ahim. Ya se tweda mponyankopon se onsakra wiem. Esi de ayeden no infrisa enso mu. Live on Multi TV, bit mako Spiritus TV. We're live now for Kings TV. Ewa on Multi TV decoder na so oko YouTuber. Aye Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5 FM. Oh sha mo dia na share. Like no share na obi anya bi na wa hwe bi na ensem hodo no. Man for the 2 or more for me. See, and some back and 9 year bed dago no so and send us so part 1 at here. Or ya ketesi or the fear Edias and the atom nature kuri a soon sumun some albacana cosum enche. It also me no so and also soon sumun some. I say, Kwame, Mr. Mammy, was I say a body webbing in Nameho or Nameho, no bow ramium, a dear boa on a subeca nacosum. That also me answer near fine a debi. Near for a yena debi at the coming moody. Ono a chance yobeka. That also a 9 man penny na futu aso 10. Ano so ye de ade e dua na anya no ye fibroid anasa ye den. But na kosem e Ewiase Mu Nsem so e wo Nhyira 104.5 FM. Ni entra na be hyehye me so edu fie da e sunsum semo emu den headquarters. Me nsani fa so na agye na prakope ma hwa me twodwan. Na mpatro nko jani. Nana aji ampofu ba ko to aso na aji ampofu de na aji ampofu o se enchekra ise wo hene wa hwe ya betwadwan ti obi a fa na prakope wa wanga na o betwadwan that's ramity ani ancha ko isa ebo no ndu a e be sorry nkonyasio ama ajamanso de adedem papa so abajem tata ko se adie bechi Bidia Jauzu, Mampo Kuntunchi, Abu here Kumanana, Wakasi Brituba, Gong, Jack Tanini, Adia Mwakaba. Adia Mintungo. Now, what to say? Adumo. Now, what I do say, oh, Nana President me Bonabaso. Presido, 13 years, I feel Mako leave. Sir? 13 years. Where they are Akofo Adonana. What can he be any Bonabaso? What can he be any? Oh, my dear Johnny. Me go leave with that. I've been in Nhyira. Where they were Boame Pa. Where they are Bonabaso. I idea. Okay. Namia idea. Idea. My 12 years, 40 days. Oh, Nana. Madra. Ajana unfi kwa nimpa na ahofa na den unhina fi na ahofa na den mintaso na me no nsuo bebre na me di ayi apoma pesi nkontomre won say ye gene so beye nyako bi ni bitwimu aje nie mwakwa ba yes that's ramete boafo moja nso ye kan ya boafo so ba wa me oh say moja de na nche unya moja asu so ba bia me nkasa oh asu nim say de make asu so ba bia mintim ko biatoa sound say unya fresh ya konkonza na mu no fresh asu so ba bia edu fra moja na sana o say moja be na me de fra yesi mo say na ma e pe wo ho abrobe wo ho na say no na make say nyina moja nyina ma moja junya saa ne ma nyina na so ni tia na nya kakra de somu a ene friend na somduro mate unya somduro ni sob saa de na che asomduro me da se me sam akwa ense me gwa so part 1 enie e ba cho yemra honhom e na fe yenda go no so Kajagum na teacher danko my ears are open to listen to your headphone. Teacher danko me da se mo fa se mo akwa ba yeja ati sai ohun ye ya kasa den wate obi anya ohwe Ewiase se o mre so ya aso Nyankopon wura fiu ti o ha no
Uji sa obra so hate. Nti Maria hu de biada. Why? Yo. How so bodi? Abe how mo? What din fie say? Passion more 30 years. Kasa di na mente wonka. Me passion more 30 years. Mfie aduasa. Me passion. Ah, wo ye de ni? Me passion me ogurumani. Me ogurumani. Me passion. Wa wo foti ase? Me passion. O mi nyina. Me passion. Enu no mo ye say? Passion ye fo. E ma se na me ma say. Ma mienu, me ma mienu. Wa worry. Me passion David. O mpena. Me passion David. Adwuma be na o ye? Me passion me show obi ma o fi. Sisi aye kasa yi. Me passion. No, okay. Anyumre. Me passion enyumre bokona. Asam bi na ha me amede be da mo se mo mbo me. Asam na say. Me passion be 4 years na me ne mama bi na ye da eti. Na mama ne se me hwe ne ba. Na edremre bi na mama ne ye da etu kwan ekọ baby. Ana mama ne ba na me na ye ma fo na me nko na matare ne boy den. Ana mama de mama se me ye da me nja atare na o da masese wa tu kwan ja na bucket fa mama ametumi ahwa akura ne ye ema no. Da mi ja atare no kura man shampoo na ye program ya asole dem wono so fo bi ba ya na akura ne hyamechi ana se won se obi be ye dan obi be kun akura na ne ba akura na ba o de minim na ye dan e ba akura no so ana mam ne ba no mo bona ma ne se me ye be fo na me be ye dan me be kun akura no ana mam ne so wa wo me ma nko be 7 ana le last one na ye o ba na mam ne se me ntime onu bra wa bra nsa na onye na ba no ntime mam be tena on be kun na ba no se me nko ana me koi ansa na me ko na me frem ma me se me de me mba ye wona me betara kuma sia na madi ya me paka kra kana ma me se me mbra so me ko na me bisa ma na ye busum ne di na ye dan eda me so ana me bisa me ma me se na ye aje ba de na mo de busum ne di etu me so ana me ma me se tam na onye me no na se o yale na me papa so no so osumbusum ana me papa ko busum no bisa se na me yere na yale no na obetimi awo no so mo pese o yere wo akura na fa no ho aje so mo wo akura na je so mo da akura na yere etubusum no so ase o mo wo metubu busum no tambia me ko bia na yeyi ana mo se me nko na nko ya amamre no ana mo se me de me nko ana me ma se o sira ma me nko ya amamre na bia me ko ya amamre na o mo betimi aye meti afre busum na ase ana me ko ya amamre na be almost be 15 million ana me sa bai Misaba kumasi ebedi me paka kra sa tam na me ni bebia me na me da some run about be 3 days mo sa no se ma me na ye den frame be 9:30 ana me pika no se me pa shonya me aduma china no papa abra me fie ana me ko no se ma me je esi me no ntem bia nka wo ye be fo nka mo na be ye den bompa ya ma obaye na akọ me nka sa ma wo se wonya be fo na sa abra ha betena ye ojuma na me sa ba da me sa ba afere me sunda na me no obi ye den da oda ye no me sunda me won se me no obi da oda ne pakro no so ba won yini ni afena da kro na me catch yourself for say ne say ya na me sunda ya na me won so me no obi da oda na so for say ya honhoma wale ana me kwa na so for kira me akontere me ye ana me ye nyina still enye ye afena no pakro no ba na wo de maame ne nim ba oba na wo de maame ne nim ba aje kya na me ho maame na mbuofo ase bibi me tie ani bi se me ye de me mfa sekan ewo maame no so maame no me so me ba na maame no ye de maame no wo sika pa na ase me tie ani bi se me nka nkyere maame se me da na me ne da na me won so na wo ye de wo de ye ne sika wonya ne sika me tie ani na me sa tie ani bi se maame no kora me betu se na wo sika na ade nti me tima ka kyere maame se me won so na ya na me ne da wo da na me won so na wo de ye sika ana man kan hwe afana drobi emre bia na maame se me nkotena na maame nche ana me ko so me tena na maame nche na ma ba Monday to Saturday Saturday nyumra na o se me nkofie nkoda nyame adoma Sunday emame be adwuma na mada ave Sunday anyumre mu wosa na eboba me so be 4:30 na ma sore siesie fie obebo be sisi na ma pie frifie na makwa Africa na me ko maame o afena eboba 4:30 ase me be sore na mu se edem ase ahona lati wona ase lati edumo preko afi ase madan na me hu de wa me sin kire ase me no bibi o da oda na eya maame no na me ne ti no me ne da oda yem sa ma na bose 7:30 ana me ne ti ana se ewurade nyankopɔ so dia ba dia na ya bia me ko bia o mutimi ka se ehunhuma wale o mu kire ma ko nkire bia na ma ye me nya sika na ahye se ana me koi
so me kodru ma me ho na before na me wo me ho ansa na me ko ma me ho me ko na ase bibi ka kire me se me kodru fe na ma me e kasa me ho me mfasika enwo no me kodru fe na ma me se ma me wo sha se tam na nka wo ba be jore akura na ma akura no ko school no se se abo 7 e ko bo 8 so tam be na akura na be ye dan be ko school ana me ko wura dem no na me nko na me nim da ya mesu a me pese me ye de me kasa ma me no me ko hye dem na mesu sa ana ma mesu ka ko ni juma na ye Monday so next week Friday na na ba awo na wo mutu akura na din ana me ko jina so me be chop picture ana ma me se me nko na ahofofo na mo ba be chop picture na me nko na mo chop picture na wi na me so ma ba after me sat to hotel na ni baba me say ma me ni de say me catch you say ya catch you so no na wo de no nso eyi ajapade enya sika won ti me nka wo won say ade ma de ekwa ma me e fa so ase me gino na me ti eni bi kasa kira na me ko wura dem na ma me say me de no picture anam say oh ma eye na me nko na me nim e fence empo da na me su na nka me sa pie kwase me ko twa picture e bia me ka me didi ma me na tama na me ye bibi anam say oh ma eye ana ma me say maguni ni ma se na o me ne ye de entimentena ana wo say me ne entimentena ana o ma me 2 million say me ye de me nko ana me ko be ya afine na ewo ma me na ma me ne nyina na ko asole me ko hu na asole dem na me ye de na me ya ma hye me afene me do janto akoto ko ma na ni sister ba ko no se wo mpa ma me no twa na de na me nko na me nim de e ko so ma brabo na me so man kan kiro bia se da ye na me so na e ya me hu ma me nim na ye na me ne so o e fence o da ye ni bi na me de ma se me da mo se mo mbo ma na me sa de janto na ba se mo mbo me na nka me mpa ma me no twa se ade se me ne ntambia wo mfa ncha me ma fun mfa mbo ne ncha me Ho links zombie lai sai sai ta hal ni hai chokodila la zombie lai so ho sai san xin ko i ni ye bwai mani kumana na ijai wusu sai lai tweet zombie for me ai nua ne me tie de bia hoi China for Madam Wase. Afin be dago no so wate. Me busi akosa no ya no wate. Me pasha. Me da se. Oso de mfie sai. Me pasha me 30 years. Mfie aduasa. Me pasha. Oh, okay. Ajay, okay. Mfie aduasa. Me pasha. Na o se usua no ye de wo koto bosombi. Me pasha. Bosom no ye fie. Wunyi ni ho na kasa asem kire o. Tama na me ase me ne ma me ntawantawa ba yentem no ana sofo bi be hya nkom se won se obi be ko akora na ye fie busum na edi sa adwuma no meba sasa me na onye nhia sofo no sa ase mo ka kire me se ye de oto busum bi no ho na ka kire o me pa shama ma me sa me no wanyini me pa shama nti ye de oto busum me pa shama awo krom me pa shama di me na de tuo pa shama busum di ndi tebak busum na din de tabak di we de wan sha o be ka katema tabak pashan tabak e pashan anu adi akasa me eya guruma kasa na sa yi na eya abo bi a no ho edin pa we ya abo bi me ho sa abo no da so obi ti me ka ja me say busum na we ya abo bi na abo no ho edin papa ti o ma me ka no kan guruma kasa na kire o me pashan o kan say ka me die so be ka ya Mitio. Ana onti ukrum kasa no. Me pasha meti. O kan se na kire o. Me pasha mama me ka kire me se. Pata ebe bi be tanga kan nga pata mangelen tien le ko wan polopo. Ko wa ka bielun tsona. Nse tabak na mem. Pata na e friend tabak no. Mama e friend. E bosum wo ukrum. Me pasha. Den se ntia de to za bosum no. Me pachona me mama e chirechire me na me se mentia se na me frɛ me papa ankasa ana me papa chire me se tam na me mama nyim na me mama e yale ana omukọ bisa bosum ni se na adenti na me mama yale na bosum ni se akura na wo hya yafuno no ne ba no so omu pese omu wo fence empo akura na wi agese mu de bosum ni din etu akura na nyesa omu yamfa me ntu bosum na me wu osene ba ni o me pacha de we ni ba omu ko sire ofri ho me pacha me ntime omu de anu so wa musa mpasha ndebe nti bra sa sunsum sha se no da no de mfie sai mpasha na mo 26 ona hu se ade ne oda mpasha hu ni se nipa anansa aboa mpasha first ban de nipa kro no ba
wohunnim se me da ho ase me da ho na edem wo emu eyedudu do ase engusie eyibi agum so yes ana metimi hu se nipa me na obi da na metiem a obi nti se me ye da metiem nti enfie duasa wa fa me masen me pa jama fa me ma mi no samre ka se omo wan me pa shome no majai dedi kan dan me pa cho dedi kan me na wo mi no na me ne tibe yi mak bi kura da mo me ne nyantokwa mi no na o twusika o mso enam sika nso na me ma me se wono be ma tina be ma no wan wale wan yan wan de na tambe na o twusika o so ha me frɛ ne nkyɛn anuntin na me frɛ be ma ne nkyɛn anya ho de me pa sha da bi oni na wo mienu me pa sha oba ne be ma o mu nyina ya me ma o ma di mfie me pa sha panyin no 10 years ana keto no so 6 years samene eyo grum ana kumasi ya me pa sha panyin de me wono yo krom na keto na de me wono ha be ma to so mienu nso be ma to so mienu nso wono so me ne etna ave na da bi mo wasa na ofra me bisa me se na busum bi wo ye fiana ana me se ade wo se wono oda wo sunda ye se won se obi kura yawa edi na chi se ne yere ne me na wonja me chiri jan wonja me chiri ya obeku no to so mitia na wonja me chiri ya obeye da obeku no ama me ne ko sofo na be ma ne se nda ye be bompa na ana emre bi me ko tu oba ne mo ne dem na me se me de ma me pa me be bi ye de entana na me fa na me hwa kwa me fa so ye de bo me wansa na me sa ko e bia me bi gumbe ma bia na ma sta hye no ti samra ti we onim prana onikuno me pa sha de ko da no wen me pa cha panyin ne de no o papa ya be di Christmas na wo jone ba mo se ga na o papa ko fa no o no o papa nya ntokwa mi no a obo papa de o no de me ba na dase ana akura ne jone ba me nche ti mami na onne ko tranga nsensem si no mami no e be ifo na me pa cha de be na e de na otimi hu se mami na onne ti na wo bo ano sunsum ofa wo so na hu se dai mami ne no da me pa cha oji di se mami no me pa cha de be me de me enyen mami na yesa bosum na e de wotu no ene yi mami na ene be sa de no me pa cha te nam so mami no onne ntam nye me pa cha sa hawi ebe ya okomi ye wa sofo ye wa dunsifo malam ani akonfo mu dian no akono me pa cha asem ne ba je ye sofo tambia na me ko eye kansro etu da bia me tu emre bi me ko asore na sofo mami bi ba no se ya toma won se nipa miansa atoma wale na omo toma wale ama nso bi ana ensemble bebe na omo mami akwankyere sa dan ko na sika ni mu na me bobusi na eye sa dan na anwumre ana mi so me ko sofo na omo kyere makwankyere me gusu ya akwankyere na afena na mu me ne nipa kro na yeda eda mo ana lazi wako konfo me pa sha de wako malam ho me pa sha de Disi dia mo na hia free ho. Me pa sha dia me hia free mo se mo da bia me tie mo pa na nka mo ebia mo betimi aboa me ama ma free sa e ha ngwe mo. Yana e ya rehosem. Tele bia bi se na no me ka me se obi ho a sunsum se mo nyini o. E bia ne ho sunsum kurase ni onye bibia ni obi ase obai. Bi se ato nansa. Wow. Nyana wanwa ye hu busa ye bi obeka cho ye hu sa ne mena hu ya tia ba ko bia no bugrum ade ne da na pasoro hu sa ade ne sa bobo ne hu nyina chance wo yire no ampe eno ebe yi wate me pa sha empa ba twani mo wi anu bedi nkoma wate me ko adia asem ne bra mo no part 1 no yetio na sani awo kanade sunsum nane di ewo ho na de otse sofuo bi si nsuo ni fie abosom ni ade no na de bi wo na saba so a mo ani na ho na untimi enhwehwa de no ba bia ukonche nyeni nyina mo nyasa enti ejawusu se twan ya se wa twan ejawusu kakra me kan se sunsum nane di ade edi ni pechi na edi wachi so a etimi firi papa fie etimi firi maame fie ba bia etimi kɔ se ade ne so opewa ebu okra na o ma nware one obada se be ma bi kra be hye obo a otimi kɔ wotimi se wusika wotimi se wadwuma wotimi ye niema bebre
said any swa yen ya ware am I a crucia kawan so no so to me okawa it is one ya dear be betting me a pamanoa and no mango baby a fair be my crans in the pedda because what the on at one or the on da it's in anaka cram can say I didn't about when you need the winning be a enti obasano ne jai sa mukroma bosom ne de omo keka no de asofo ne keka ne nyina ude enti mesrewa ma wadwene emra wo na ubepe na chi wade e de aka no na wako se wona me yadwene dia de omo keka ne nyina yi wadwene firiso ne nyina ne se ubenya na chi wade aka no na ontimi ma wo bi okay tina na no de no kra aja unsu se samra ede to akola ede bosomo to akoda yi sa teba kasade no ese onyi ese nka okoni krum na omokoye ho amane na ojane hawo sanse wuti mo se ne ba no ode koye ne ba ana omokose ne firi obi na onim na eguma wodo bebre bi na omokose akoda yi firi bosomo ya me kan se enti ho pa aja kasa mane nkasa de mi hu ne se nana se yede ne to bosomo no se de se ne bosom ne yede ne to no ane nana no o se ne ba no ense bi omokose ne firi se ne ba no a o betimi ne nada bi na omokose bi na bibi betimi ayesa okay efiri ho ba hu obi na de wodo obi ato obi wode to no a me bi ebe ha me aja zu se entweme ne papa ne mama ne emusa omsa akoda omokose ne firi ba bi na esi Ewiase we obeba mama na de dem ebe chesi o mama na papa mate ne hu ba bi efiri mate na me start here say me chia brochirefo o tia on o therefore me mabusuafo mo free Ghana ha mo koye nyina me chia mo na me say awrade adom ade ne de pa free Ghana mi bia so na me nim say yebedi nkunim bia e otamfo ahihye bia no pa free brochirefo nyina so de ne nkunim say adwuma ebe biem na papa ne be bia kwam no matimi ayo adwuma okay me chia mo nyina yo agia so chia mo nyina kwasi wafo kwasi mu akwaba papa ninja se boko what your offer sia semi e ade ano de se na so ka no me yini so be ka se nkwohwe na dwunem onyare menkase obi ayare ya se musa de me ameka ne se yen check yankasa your lifestyle no ye yen check yankasa ya brabo no unse wo check wa brabo ya enima bi wo ho a won fa nkɔhye adum ni adan ye nua bai wa kasa bebre but me problem nyina ye bra na ye de niam bi wo ho ye de hye sunsum bro yen tumpon Africans abi before yen koye nim until so wadwene we be kyerɛw sɛ ade we yesi na adwene ni benyini sa we na adwene na nya adwuma ya ne peduande bia na ebre we na eden you see hwɛ tetemremu edifo bebre yen ko bibles yesi obi hu atwa ana ehwatumi ya kuro ukwa tetebremu a edifo by edifo koi men odifo bia wotetebremu de omo di timi ba bible mumpo oman kasunsum sembebiri se de na edifo abanaka wogidi I'm telling you akwa na otinsu hu a Yesu ekohia no oka chense fe ne dom no ene sunsum asema o meba Yesu men kase sunsum boni ni ho a eye nipa o sunsum wo ne ya amanfo ntimase yi ntida bia ya miskotumi ne agema na osi boni ne yetwa madapa nya sana men kase sunsum sem ni ho yete bibem sunsum sem ye adwuma Ewiase nyere sunsum sem ye adwuma but dia me kan say o kreatifo ya difo ya wo kay dom de Yesu no kra na Yesu kra ono de na nye nsuo okoto no wo omu twam no mu sa kwanete budan bi mu not budan ana o yes o rashi so ba Yesu asuafo nche na Yesu ko no obisa Yesu se ada oba ha so betete ya na obetete hwan
Obetete yen eso mo do so edom because no oye dom the spirit dudu on the tinimu yes Christ anka hwe anche no Bible so otutu sasun bone no efiri mu ko share emprekum bi mu ema epio mu kogu epumu yes Christ anche ba bi kura na ha no wamfa anko hye nipa da sani anka se eti se ya bi na ha pa chene se honhom mi treni pam sunsun o ade ntini ye adwuma etimi treni pam eho ya o monje manu nsi bone nti but ye ntwenti mese mu se akoda de okay uhun ni sen ene difo na ba no odifo bia ne wo nyom nyina dodo na no eya no mo du bibi ko hye sunsum osunti kra ejaman so se de one me wa asem yidie ebe ejaman so se de one me nye fan yi o ene sunsum sem ne se de nana ya bi wa ye komfo ya nra me ne ko ntokwa yidie ene de bre ya bia na de bre ko hye ko su ko bre sugemu a o ha me so bia na ntisa nti o fa se de ofa oh menka say yare hunu but de me pese me kire ni say yen trase yen check up ono ankasa ne lifestyle ni yie yen hwe na brabom yie ofa wonim say yare bebre mani patimi e kan kwa asem sebe wenya yade menka say yare but me kan say Ewiase ewe yare akura ti mani hwe emaduru omu gina pen ba bi kura mpa omu timi ono ankasa kura no ohwe a obusa ne so beifo be ka che osem ye beifo okay lande mame enso na yare na e ha no okay lande enti de me kan say mayemfa bibia anye sunsumu asem mayemfa bibia anye sunsumsem wodi niema nyina ye sunsumsem at the end of the day no wan kasa na obebre we wo onye den tinua bawe on checking the lifestyle ye okay ono ankasa woni oba be ma akotena woni akra 20 years atabre 20 years no kra no titimiri mu aye bi na tabi woni mo ma masem woni ma de friend be ma but wo fie we say for asan kodo ha wo mfie 20 years wonya mfie se na wo mienu woni be ma akotena saa mfie poli bibiri ene na wo mienu ewi akire no kwasi boafo woni bibi sa sunsumu awade no spiritual attachment de ye oh men ka se nya adwuma me ba se ewo ho a de wo ye adwuma obi ani nye ho kanka ne me why said old prophets and prophets are who buy no me ba de hu se sunsumu no oh na me na oba na me use sunsumu ma you sunsumu no wo kunu ti se wo kusi boafo na e ba o ma akwa se koware no eja me tibase me nim se wo ho but dem pesa me kan say why say sunsumu on say emre bi na me bakuru me ne mabusua na ntwentente ne enko pato na me ne asua na wo ho ka cha me sa me enko na me hunu bi da me fra dum wo kro no me hu bodam ni a wahehye ne ma sa ba sa dem ha o me nkwa nam na mo wodi be pia me to kone na me ye me hunu na ni me duru fie o mo so nwade na pia wo no na me hunu se eni esunso mo ti dane sanity na me tiwase but dem me ka de say ma yem udi niam nyina ko esunsem sem a yakwa nipa yete honam yi no sometimes yem fa niam nyina ko esunsum sem udi niam nyina esunsum sem a obebre wa for me da say wa make point me da men ka se bi ni wono men kwara bre na me hu bi so fa send me mi timi bum musa abu atopasa manka asem bi nkire boafo na sama wo ka se tete no na sa ndi ni wono onko kan Genesis chapter 49 meba tobo ase me kire wade me se tobo ase wakasa wi tobo ase me kasa ba fo me ko tu ba fo microphone odum no meba me ko tu me kantra me se ko so for me tio o kan Genesis tie me o kan Genesis chapter 49 on so kan abodam na no te abodan ne friend guide no Jacob o madum yenu no ba kudini na ono no oyade a enye ntini papa ehira wo mo no Genesis chapter 49 verse 19 odome no so that spirit no free long time before ane papa ebewu ene e ma asa de ne dey e trace mama nkasa o microphone off aya trademark to aso sa entitama Yesu ko sia no Yesu afri sa busuanim so no nim ade a na ha sa abodam na no te abodan nim enti say Yesu amana nkasa ana o yede o command no man yede efri mu meba obi o nkasa bayi ana o kan Bible no so a the same Bible no anso no baby o no ma Yesu ko to obi obusa ne say Yesu busa ne say o mo de akra ne koy ana Yesu suafo ne busa ne say we ni maame ana ne papa Yesu ankasa tie de me chro no pe
baby amene kwasi boafo be ya adwene ne se enya sem bia na ese difo ukasa ese wonya nyansa ewa di sem ene asofosem eho me no anante ache unim se niema bi won ma menka da na obisa me ese menka ho asem ese wonya nyansa ewa niema no 2 sa hunhumu nsem nna no ewo ho hwe me ka asem bia kyerɛw obetweli onso oka se ya de obi ya de no etu obi obekomu no na no mukɔgye aginade bi de bɛsu abusuani mo ɛna mo kɔ apam bi but apam na mo kɔ ya no bia ɔmagyae sɛ ɔmosom nyankopɔn ɔmosom kristosom enti amania ne amamrɛ sɛ ɔmokɔyɛ no ɔmonyɛ enti ebedi ne nya until sɛ ɔmayɛ de bɛn ɔmastop saa amamrɛ no okay akwasi boafo microphone off boafo o microphone madum sie me asafo na ne mame enti mame ka asɛm kyerɛw deɛ yɛpɛ sɛ Boafo o microphone madum no off o microphone ni madum ya me basa me kama kwasi boafo o te ne ho ase ne se menka nkyerɛ ne se so obi di bronsam obi di esu obi di Jesus tie esu ani ban sabre ya di firi nyankopɔn na eba but character atwa sabre ho asia no ya peke wasase ose so ejina wo so ana 2 okay Bible na there is introphobia of Bible ma Genesis chapter 4 near from Gadies na awatiwade ne se nyankopɔn ka kyerɛm se mo mfa nsa nkɔma no so osua bakwasa mo Bible ma wona no musi dan akɛse the moment of the nsa bekɔma no pɛ no ene ma sɛ basa ya woniema bi abusua bi a wo trigger ɛwɔ mu a se wonim no anhwɛ ne yi a wo yɛ mistake a ɛbɛyɛ de bɛfa wo enti honhum asɛm na yɛ ka no de ɛpɛsɛ yɛ ka ne se ɛwɔ hɔ but ɛwɔ sɛ wodi kan so check wa brabɔ ɛhwɛ sɛ mankasa no mabrabɔ yɛ de bɛn ɛte sɛn na meni nipa ntamutie sɛn na mabrabɔ madwuma sɛm misika sɛm mekɔ ba no sɛn na metoto me niema fa ansa na waba bɛka sunsumu so de bɛyi asɛm no so for something akodai wanya den oh the only thing is say nyankopɔn otumi all right otumi ade nyinaa yɛ bro ne yɛsrɛ ne yɛsuso so enti if sɛ so ogidi sɛ nyame fie ne bɛnya yaresa a ɛbɛkɔ baabi a ogidie bia no ɔde kɔ hɔ no mu a mean say obenya ne fa ho di medase osofo asante agora mo akaba eje manso na mpom kumate brono bi o se enye kura da nyame mitiwa ni enko party no so de de abre yi ni ndisi me nima isa na akatia demo medjuma ma de enkome hwene so wo bemam enkome hwene wo bemam di ese de gebre se benden ye dikan asema babo wa ne kan asema kan no pa ne chese ye gene to nsu bi na ne maame wu a ngere anyi se kana na nti oti busumidi busum no bo anya de betimi aka tabak so si kan tabak se etaba kamamti o ka se etaba di kan kamamti se betimi ka e tabak tu ka tabak se etaba nti on se baka etaba on se asema okaye no adia bitimi hu se eye ensuo na edine to no edininya ono ware no eye tete ware no wenu okase watwam we yankopon nipa yesu nipa ho nipa no watwam na nya ho mamara bia opa kwasoro ebafo menyi me ka se mu amafo se me nipa boni ni menyi nipa boni ni so ba ware we na benya mane ho be kire wo wadwuma begu oyibe January a onye bone January okay iti or how edinachi me de mesre ne se de mesre ne se akoda no ensohwe wo mu no ko betime firi mu de ba firi mu a onkodi krom no ko amamrema ansana o firi mu safu bi so no twadu abom odne za to bi ti so bompa man o waka ne sa ane no kra mani jani iti onko amamre no na ade no ontimi firi mu na nyesa na che bika se sofi bi ho akwankyere kudi achi asa kirabos ma akwankyere bi o de achechede emamo asefo a enkosi aga mate ogoro medase ogoro se tibia o kan sa pepepe nyade odi wada boafo fa ngabon twam na fa yanto aso announcement kitu ma me fa twam na jamfi ababi otoso emiensa Kenya se santase eye ehene eno no na odi abase emfanto manfo nyina nim ene ne kromafo nyina nim se tete ahenie no wo hindada no wo so no yetu no e de fra ahenie so
ntisi wono ana chese ote adidie so nana Jemfi abebi otoso ebiensa nana si yemfanto ne manfo nyina nim ne kurumafo anim ahoho ene manfo kurukura twetwa ho ahie nyina se obi ewo dwumadie bidi fa nananom nsem ho a ana esese nananom humu a yemfa nana dada na wotwa no so na emum no yemfa ono nana Jemfi ababio no otoso miensa tisi wono ye Kenya ase hene Kenya ase santa ase hene no wono ana ese yede efa no so nana anase anye ono nana Jemfi ababio a ibetimi de afa nana amafrima oba hema a ono ensuso ewo Kenya ase santa ase na anye saa nso a wo kire se abusuapanyi kodwobo atensuso no obetimi de afa no so na emum enkonkoye ohene dada no wote eso no on de sisi na hindi no atwam obia woni nana no wote so dada no bekwa kodi dwumadie bia no wankasa na se be obo amana na watomu ntina na kire se amanfo nyina hye no so se be ye wonkonkoto sikanwo na nkon ne nana dada ohene dada no nkoye adwuma ne be wi akire no omfa nsa nkwahye onum ka se mehu yanka na nsuso aka achi nti omanfo nyina no enhye no nso na kyese nkabo a edikan eno no de toso mienu adwumakuo bi ewu Kumasi ase wo mo epe adwumaefo wonne mo ebe adwuma we sales executives mo so opese wo employ mo na mo ba be adwuma ewo wo mo adwuma mu nti obi a wani agi hu bia no akatua no so ye bafu ana ode ma wo wani gi ho a 0542 925516 0542 925516 na woni mpanyimfo atwetwe ho enkomo dago yenko Kasibafo medase wuti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM Sunsum Nsem wa emu den headquarters edu efiada live on multi TV decoder no so Spiritus TV and of Kings TV wuti in live on Nhyira 104.5 FM our region so oko YouTuber Nhyira TV na Facebook Nhyira 104.5 so if you modern like na share na obi enjami no omhwebi na ensem no omfa entu omfo ensem egu apaso part 2 enebe enomu akwaba yeah. Now what is say? Pacha you. Eno pacha udin en house bobo. Ebe hawa mo. Memo. Pacha udin fi say no. Pacha menya mfi 62. Mfi aduasia mienu. Pacha. Grobe na frizo mami. Pacha mfi manso ankam. Manso ankam. Awofoti ase. Mi mami e um papa e. Emma se no otu produce eno. Mi pacha menya emanso nyankopo acha menso. Emma se na mema se. Pacha emema na ema miensa. Wo nyina ati ase. Pacha. Asore be na akoma mami. Pacha me kwa assemblies. Odasogo. Pacha. Odasono ukunu ware. Pacha. Tinesa unsa ware good rough za. Se na wadwene wa ware mfie zan. Mami. Mfie no. Menya be eburu be 30. Tina unsa mrante nketezi ejara wa rough. Zane ana yewo. Sati nentiza. Ne dia mfutu fly on. Mati. Wo kra o cheka wa na akoye basabasa na onini kunaja. Yeah. Ene David met myself no tu mfwati. Mami anyumre. Wacha empanyimfo Mr. Meka anyumre de boko. Eye emfie mienu ni. Ena o mikoto dwom kakra ba me moni dini. Ena jabro nyesi aya na efe. Ubusuani bi wo ho a wo ma no kakra na onso ama obi. Timfie mienu ni na mbusuani bi mame. Aduane fufuo eja ode mame na me boss mpaye na medie si apato anse na mahla na wo no ho ano na awoso me na wose ache me na me se te hwana afi na metenka se nwisi ebo mehunu na medim ne kakoto flag what they say eduru we kra flag na mewie te mewie se apena etekoe eti me de mamu ya te difri afene de ba no me na mo ha me kwa na me hu sa de bi sam na ho tia nso me hu ade kro de de ne firi me furu metum sam na ho tia me ye me hu ade kro ti me de ni nyina aja minis kambu kumase fo firi ma dwona me ton ya na je se nya kakra to aduane di na me nya bi hwe me ka chire bi a oko school wa ha na eja ma fa ne sa
afira ade na kwa na ekoso timu ana papa yale to yale ka senku wi na yede ne to agrosum doctor nso nyankopo oje timi kwa me benya na ade ne same na ho ne de ne same na ho timu anya meji papa no wi na me ne ba kumase ti abeba asofofuo ni bi wa ti me ne kompaye bo a asofofuo no se maame obi aye bone pa tia o obi adua yade wo wo yam na me se ne jama bibia na esisa sinsame na hu afi kwa na ekoso ntimu na eja papa de no hoto no enti na afi ni afrase ye besin kwa na afi ye de be ya edi bro nya wie ye ebe afi de me hu ansa ade na pagya mahwe ho bom da kro me jonso baburo de ho na mdim ne ka ko manso agurosum doctor hwem was maami utiri yo wa manka obewu akaka kra bi nka obewu ojonso dodo ti doctor ni giram ho sa maami nsuo nkotoa enkunu ade chie no maami nkotoa menu kan ho na ye nkotoa du baako na maami tran agrosum wa minya na awotwe na was maami afede Johnson e kofom nti wo kwa wadidi mu ye na emu no wa mu fi me ye mu fi me nso a omu hunu hwe me ye mu nso so wi me doctor ni fi me a ohun hwe ti hwa na ja Johnson ko fom no yi mi ko fie no he me na otwemienu ti na otwemienu no esu ye na me ko ye sa de me ho ko kire doctor ena o ma me don sisi se de Johnson anu no gina ho me so na me sofa pa o me yam enti me ba no me firi me kru ya gross mu ba no sofu bi wo ekwan no so ho na bibi kasa kire me se kan ho ko sofu no na me bu fa sofu no ti me kwan na sofu no ye cancer ti cancer ni mu no na wona me bo mpae to wona bo mpae wie no se maame wa mane na me se sofu me yam doctor agimi ato ama me nuru so me wi sana ade na ekoso awi me nso dodo masinyina sabio sabi mesra meka masinyina awi me tu nyina ya me nokon enti sofu wa mo ame amewu no se hwia wo yade no obi ama waduane bi adi na wunnie nintin wudi ye na ye wo so asem wa anyiro ho amompa ya maame me mfa na ada ubewu eja wo man ade ne ba wi wo yam no usisim na me see you mate ene hwada eja sofun maame koto insu oboso mpaye maame woso de okwa anum aya abrampa e bontenta na me see you timi kwae na me ka kire me kunu ntimi num ye na ye timi num nsu ma ne san na sa ha ase me so mi ni sika na ye ade wo de me wo sika ya mi kofa sa ya de we enti mu ana eja eye ya mi na me ko ho be esa boso me hu so na me jae na me sa kokọ ye mantem ho me kokọ asofufu ni bi ho ene akwankere de wa haka pre ene yese ni nyina na meye me sika nyina ahye eno so me hu so me sa ko sofu ho oba abre wa me didi agisa abo 12 fasting kwa na mayesa sane koso wire de ene me to na me to ene semna ye disra me to na me to manya sa me wi eja me ma ho enti eja me to na me to me ye ya ensi aga eneja kakra me si de bi enhirafo me temo nka papa modana me dana dwokra na me wuradu esusu saa omo sofofo ne bompa ya me ne omo bo omo todwum a dasuo ma ya na me tubi me bompa ye me da baburi de me furu so afire ade ne wia na awi me sisim sa ne simbo aho aha nyina ya perkesi me ntimi hura de kro sofo ne ka aboa ne kire me na me ha de mintimi modin bia na obi akoti ntimi nka enti eja masama ne se me de ba bedamo se me dia sofofo na ewo manso na echi misika nyina ayede ahye se mo amo am so de na me mu ka se me nkofia ne boso me kura ma de ne kura be huru se me tewa na me widiem aha me no kon na ma ha yem no kon aha se ase ye de mfia boro ho ma nya sam ketuwa na ma adwunu ho sa na me se eja be ma bo aboso mi nkogya me Nhyira na mfa nkoda wo mu na eja letiefo ni wo mu adawroma omumu ame nyesa mewu eja papa nso me kan aye no kura wo yare wa anka hwe ni odi manima ndi baaye na mama ne no de obi aye me no ina akwaba ye eja papa jiwo nyina hunu nyina ye no ko me se na nsakura na me ko toilet ade no ase watwa banche ato fom na agi nhiri no etimu ha
den na makoma ese ntikura na medi mirika me bai na ansa nka me yewu ade ne pese twe makoma ba fom mahara na pese twe makoma tina medi mirika misuro na me se de be me de ba ese adura koma no ho ade ne dura koma no enoi papa manu aposo menopause manu aposo papa ndi ado kwhye ho amewu ko se na mbuza wo me ba cho me fan kwhye ho yo me se manu aposo Dabi minya hu sanya me bo me de minya hu manu mposo untwa bra metwa menopause na me kan papa o ye fa kwhye ho amewu eno we de ko se na mbuza me kan fun de kwhye ho ko se na mbuza wo watwa bra mfie zeni me ba che metwa ye mfie nso ni me kwadi aduane ni so mfie mienu ni na mimu eno na onya aduane onya aduane ofie me ba che se bronya de esi aya na efe nti bronya wo fufu sabre kwa na me da grosum bronya we ya nti ugidi ese fufu na ko di ye no yes na ya usa no yes so for ne kan say maame obi am waduane boni edin na me nso 2 years ni me di fufu na kiki mahla no na me hu say so for na asem na o kan ye no afi na edu and no pe fufu do adan sabi me ya fantini asese be was antini kwa bina ga antini die unya fufu na unya party bia na ka otimbi asambe na ya tumi se obi na ka eno msa makwa ba ya ja papa saboko mbacha na de na se na mo yam no e de ade mi bwacho entina me de abeda bacha mu se ade no ne wanwa apade be chi a eye adwuma saa wo me widie ma ade be cha hu ni se de ade mami asa ade na abachi bachi misisi mu saa na abachi odi ase wo ne de aba obetu senti na me so me de abeda mu yo ndi ujidi se wo sofo ne kan se mami ade aduane na adi ye me bese me body eye premiere no so odi premiere na untimi ngai ose tuntum ene gumi yam nti na ko di ye no ne de premiere na abe ja okumu adia ye me ti ujidi se no a me po achan eye wo minni obi aduane na bronya aduane de efe na mensumi mo obi edin papa ewu mami ewu efe na mo de nsem nam mami ewu papa ewu ti me nkoka asem bi mami kwa na konya ase eno so for aka che ose ade na eye premiere na fu na kodi ade agu mama wa ona nam ho basa basa yi abanchire manchire wi wantimi antu wona se ana se bayi o mami madawro ma me de menya me suda ye nso a emfa mi ntui ba o ma se ma anyene me ho a afi na ebe ye adwuma adubetu yes da some mimi hunu bi da nyame amo mi bisa no kwa de adubetu se drone eno nanim drone aka ha onim drone ye de ade mine minimu na se aha ye mami se o kai ma di ma jure se bia o pa je se edimi betu ndina mse adubetu otu fa no ma adubetu timisumi ni bi de me ma bibi wo bayi no me dago no se no papa bishop Joe Edu ka kire me se kwa me se papa o se bayi no guma hodo ye wo jam twetwen kukuru kabewe ampere bie jinantwi fabia sobojo komidi hia edoso mu de na gape mimpe bia baba se nyankopo amfa saa mame te mimpe saa de no nti yenhwem hu se ade na eye bayi ana se de na okodi na de sanso na brewo mpacha nti na me so me ka samada horo ma enhira metiamu manso stay de manso de aya na me kofa nam na me ko achima me duru okra na mo kan sama ne magina nti ade ne dawyam e wo me yam ne nam hu namu manchire enkitwa nso kura sa jeje nyame na ay madum asofofo no bom pa won nkitwa san nam na ho ma ha sei ma my goddess mo kan kire o mai asa pete me ho sa wa kan kire o ma no me ma no ma kan kire o se uvu na akodi embronya uvu akodi no awo ma ye me pa Oma yew aden sabronya na omunni wo mo ka se mmedi ni kumase me kunu ka se memra me ma ne nchen na mako akwaji obi nam me di firi entina amanya ho an na de na ma adwene ti bronya na sabronya wo nkwa kokko na me kumbi nam koma nipa ni bi ti yodi okudi na fufu ni akokko yo de ma na yesa nti udi fufu ni no wa hu fie kosi mfie menu achi mi di ya na di free adena udi na yewden
mahara na wono wana wo so me adana odi aduan na ya wo so me ma anwisi e bo me hwenu na me di me na me se na ma amfa ma adwena nkwa akiri ma anwene hu se ebe ma me problem kese pa sa dana jo di fo no so da ebi achenti minti hunu sa nti opese ye diagnose ha no se sunsun masema eyifiri so amommo amenya sa mewu se mo dia bewu eno unyanwi wate unyanwi ade na twitwitwi misisimu ayi se sabi o me nansa kra na me ko toilet da eye papa se atwitwitwi se ayi no ahambaira homa na atwitwitwi misisimu no ekọ sebi mase dwame na sebi me kokọbọ no nzuzu etutume my goddess me huna mani o huna mani mami ebe yi wate ba usu a obi hunu sa o yare na hunhum yade enso hunhunu ade sa ne dinsna so ache bonza hunyine pejepeja ade na pese de utu emfa mi ntu ase enyeme bi kika boa no ba ye bia na efi anadwuduminu ko no na omu kenya omo ebo anadwuduminu ase na ya ho ye wo ende emfa mi ntu ebi anadwuduminu bo ase na ho ye mami na me honam twitwitwi me asa obi a pese wo wu bi sa na duduminu bia no e firi be 1 ni 2 3 na ejai na ya nwa na akwhye baabi asembe ni sa ne nyame bo me nkwanchia be ni ma me be diagnose wate mate nya bote ndi twen wani mo wate mate me da se uti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM edu fie da me se esunsum se mu odin headquarters o chemi tachi mu aju na nwumre ewo kwaman muaju na nyumre wasi opani bi na okọ asore ne ka chense ne yebe ifo nti obedu fie no wontumi na o banda nche wa ya wontumi na onimse wotonko pe oba na beche no sofo aka nche no ti oda hodi na maame na da nsa so sa maame na bre na oda no ho na nsa koto papa no so no apuri aso nsa hey ade ozo beche me ozo beche wan me dey fa asem ko me beche wa ko nti ebia ni o aso for Santi asre Angel Dominion International sorry mako pmi odi for Joseph Mensa na omodiana obonifita friend no so makwa asipapa asochebe me no twebe no odi Bible man odi nsafo aka ho Bible any case odi 2 yare dom ase yare bebe no 2 ase tifina ko yare pa no dagu no so ne nkoya modia na ko odi for Joseph Mensa ho na omo antentem odi Bible ne ensafo no otosu mi no kofa Angel Dominion Tenie Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 Ridijuma. Miss Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 no odi dijuma kojibi wate etu ewu sheda yeso da wusu obwa jese wan yusu bi warim sensem ko yebebo apa yare kranko betu ase yefum na to abebo apa spiritual attack and also ejifri honom kwantum sem ko yejuma sem ko ya Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 na ope favor pa dia se favor pa e pa cho eno Psalm 23 eno kwa obenya bi ewo Nhyira 104.5 FM security checkpoint na fe Germany na fe Peter Osei Mensa US Virginia ora Roxy enso ho London Mitcham CR4 Lady ho London Bailey Street 91900 Ghent Isaac Yaboatin obenyabi na wato honom kushia odi for Joseph Mensa ewo atimetim atimetim bola janse honom e pacho eno ye brother ene yo ejoda ene brother obenyabi ho na onso yusu e pacho enkran so amasaman Stadium Junction Jarvis honom yawoda bia ene mmeda obenyabi na wato Nkoko Trado Salvation School Hope and also kwesire bia obenyebi no atobi no yusubi na mani 0554477959 0554477959 and 05046041222 Everclean sanitizer to dona buo dwaso me pacho sanitizers na brain ni nyina na ye Bibre fake manfa from the mahodo afra ipacho emwa okra enti mo homan free COVID-19 hunde biada ebidi ensuo na ye de apetesi bia wo ne ipacho nyina entwete wan hwe ya COVID-19 edo be to prepare ohia Everclean sanitizer and betimi abowo doctors atimso say pan FDA jetum sena obia ensuo Everclean sanitizer 70% alcohol ashanima ebo homan free yare yarimwa ana yarimwa nketenkete ho as a virus no
mo be yemfa ni hu mo ene COVID-19 edi ahimi eba ho by 99.9% ever clean sanitizer 99.9% bebo ho by every COVID-19 and virus aka ho aloe vera home and I feel so the found sa ho a onsa ho ehwan hwen de biada ehwam ye papa ever clean sanitizer na make for amawo 100 200 500 ml the grana pe could you be what bebo apa oni abusua mo nyina sanse COVID-19 no real and ya dey say ye di agro pharmacy supermarket ya two appeting baby one there two appeting just ya homka beverages one mani 0244 365 071 0244 365 071 offer ya de ba bo no pe no akoje na wa yisu power specialist herbal clinic ya de bia yitu ase wo ya so ye say bebra so udu a physio typhoid blood pressure ya de bia ko chi ko breman udu power na atia sense mo ye power ye pa herbal powder ya de boost immune system herbal powder ne make sure and bit me boawo etu apitivia mrantini nketesi agusua enumbie ti onso ese osohwe me masohwe majetu mtimi kan form ene anwumre e boost immune system no yasi covid-19 coronavirus dia him na mpacho siakwa faso boost immune system no nipa bia no onipadua mu no bacho yewo nkwamu a oman sasojafo a sebe mkurukwatu yari bia bowro mu a na omakawagu no makamagu na mo wa no madura betumi ama mo sharp wontu ekuruka omo anya nam amfati ya bia na se odi wayarisa ana onkwa na ediagro tifina kwe ohia herbal powder ne mixture if you power specialist asye cough care herbal mixture ukofruta si obiba lift ana ukofrutrotro na bo hose kuhu ke wapra obi abisi jaw ohia cough care herbal mixture if you power specialist asye the diso jiri bema oni yekodo honhom bema simijuso bema anajofoi uhia jiri kajiri obekom wampaso ma obano ama mo piafo obejina so ponko krika obejina so se train chikuchaka chiu obejina so se mahi editwa blocks no uko no mutwanya semketo epanyan jiri kajiri abade mechirei de diso aduaya malamex anitonic fufu bambala na mpotwe obe condemn no ebra wanum bie onimoto so wie no na obawura power specialist restaurant de ni sumu buja de ni bie coach ko breman fried rice jollof rice plain rice baby atuatua kama na edru Sunday na weekend a special t-shirt mutu konkonte power specialist restaurant atensu feyase just bro filling station hwe ni mo pe na mekan one numbers ni 0244 544 422 0244 544 422 0200 3831 0200 3831 Charlie Jinjalika ebetu ego fly ebetu yankasa dubra ane hama ni amexi ane kama ede kakodru awono ede ewo aka ho ede alcohol assume na mimu smooth pa no hangover ama appetite ma utimi twebi ma mema any emanyina ya prepare no under hygienic condition inti unuma hobia enim enkonumo fuinsa on manene esebe mframan ube ye challenge Angelica antisa wona etu apete Kems multi beverages we ton se bien body ebetu osebetu no atwa obi no no wawie omo ajeso ebe Ghana fire service station ope didu etu enfrezio 246 955 678 0246 955 678 Challenge Angelica ebetu Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Anna Tominini, phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, and Afe Alcatel, XTG, Apple, is a Franco Asuanesoko. TV is your satellite TV, Zinix, and Afe Skyward, Asano, Ninginabi Honum. Accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, Ninginas Mubruja, Mekasem Budi Adebechi, Franco business, what's it? Branches Baku Encia, Dedi Kai, Adum Babu Bazaar, Ufra now called Ajaba House, and Afe Ufra now called YFM Office, Adum Melcom Shenimu, Adum Prudential Bank Shenimu, Adum Kufo Clinic Shenimu.
Last one, KO Morocco, Ufana ko MTN office. If you anopa nondu kosi awia no minu, otade ewo Franco, yama t-shirt kama, ya branding Franco. Umpe na peden. Eno ni nkama ewo 0245 316969, 0245 316969, 0560 684147, 0560 684147, 0501 538602, 0501 538602. Parlogobites. Obini black man to apete o de ka de bruku to badwa so bruku to man for jitumpa omu hia bi ma omu jina na so pa eso bibini asakram o si parlogobites pa longa logo halogo lege e pa cho natural herbs. Go for herbs sentia so num parlogobites enie pampa ne ekoye pa eso numa yede taste ni ekoye no hangover ma mema hoden mo nti come nya sem ketwa esansuma appetite affordable ne border form baby ultimately share ubotum just say wata so baby ukam baby easy to carry drinking spot restaurant baby oka say panogo na ohia dido atu ana obi atwa bia omodin akọ John Brown obolo winning ways akwa nkroma beton se bia oka say panogo bitters na me hia obenya bi no wato bi akotwa bi na nso anya hom ka wato bi no nya sika bu nso ato botom for 020 8183 018 020 8183 018 0244 620 294. Panogo bitters, go for herbs. Kettle Adur. Wutie Ewiase Mu Nsem Ewo Nhyira 104.5 FM. Edu fiada ensemu a emu den headquarters. Jefa pa 3 no so ento aso. Pa 3 bai ema menua kosiba fukwan na fe won ton de kakra. Kosi yanko. Be di yanka bi o. Atuno. Dogo. Ye kan nyina bom na yanko chance ensem na kamienu wachiri. Yetia. Okay. Yes, you have a cabin tea, and then some Nhyira, the Ewiase every okay. The iron say Dominion herbal powder, just so a boost to a immune system. No, a many pedania hoarding into Arabia bar now, Eddie Etia, into Yabi, Sababo war, COVID-19, a bremo away, corona, a viral. And COVID-19 okay disease coronavirus disease your friend COVID-19 coronavirus disease COVID-19 enti person benya bia mansanka Dominion herbal powder e boost immune system no e men pede nya hode na afi ho aton 10 na upe bi ato diabetes for monom stroke prostate body pains analysis spinal cord ni nyina na ebeji afiri hono ukomisi heba apidank fredmens heba master rate PV's pharmacy insurance security checkpoint top high heba enterprise ewa tunsu Nasa cosmetics best heba and surgical center anafe Yakuz heba shop honso ubetimi enye bi ato oboase adom owim asante mampon sewa heba anafe korongo polina sapon so ase ubenya bi Fredominion 020 994 9215 020 994 9215 now odem panyimfo Achuchi Enkomo. Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 sole distributor of quality and original wallpapers. Asye na medo dream. Ene se wo ko hono mo a ewiase nyina Ghana ha nyina wallpaper na hye ene ho. Enti ba bia wo ko taw de efire no mo ko fafiri Alaska won to mo de bi to so. Opede ne bo ofom na ne bo ofo na eye papa na yonkasa ne yemeye ma wa Alaska Star Enterprise ane be kamfo de ma wo. Eye emfedi na enhye ewiabo ne sede kura obua esede tia ne tie hotels any fiefiem restaurant churches banking halls pubs and FM station and television stations munyina mo pese onyi mamo a obeya mamo baby ze kejetia market any saloon barbering shops ahodu nyina no ye de ashadensa wono na ye ho adwuma na upe Alaska Star Enterprise e chia kwan a wo dunkumase
One Boss FM ɛna ɛdi nhwɛ ne mu saa na ɔbɛn Prudential Plaza ana abɛfra Alaska 0554 114578 0554 11454878 now on Alaska Star Enterprise atwe nkɔmɔ headquarters no ɛno ana maka kyerɛ no wallpapers na headquarters ɛne hɔ no mo Alaska Star Enterprise was a headquarters of quality and affordable wallpapers. Anyhow, in Share FM, any multimedia said we need to finish enum. Enti esha wonfa ra costumes yen kamacham. Odamo asedamo ase moya DSC ne keja eni aseda. Madaroma ana multimedia abedru baabi a wodri. Enyemo a anka kwasimentia. Madaroma ana multimedia baaye, Joy FM baaye, ne nyiniye. Na Adum FM kofa baaye na Adum FM kofa Joy Love FM yenia no wa mukabrofi ye no nyina na wodan krum omo nsoso baaye na Nhyira FM baaye Asempa FM baaye Hate FM baaye Multi TV ensoso baaye mayade ma Joy line de ekeka ho nyame nhyamo kwasichum ene chef mabusia ko ni nyina se yedamo ase akpena mawu akpesia yedamo ase papa na me enhyamo monkoso ntie multimedia chef FM Joy FM Love FM Asempa FM Hate FM Adum FM ene Multi TV decoders ahodo no FM station ne ma wo so no montie ni nyina yade amompre ne na me enhyamo Canada Digital Satellite or the ban say ope ifia ye ton near my air for power televisions a hodo or thereby air for a Kennedy Digital Satellite television to say 32 inches or they give 549 AF 40 inches no so the G 899 43 inches a 999 50 inches 1699 and what the Canada Digital Satellite was mean cancho say KDS ne brands ni nyina no atetebo no so e de amamo CCTV cameras ahodo microwaves any deep freezers ahodo air conditioners or the aba pounded fufu machine ibi no eno so or the aba a che se ni nyina no odi ama buanfo etufo bokra fofofo entika ne simen kancho mengutu bo bia air conditions sisenche me kwakwajibi namde abomedem ho huro ndoso dodo na bibia akoso kama ede amawo o pe Canada Digital Satellite chi kwan a simen kancho sa badwuma fo nyina mo fa mo payslip mo famra na oba wo de nema nyina de obajibi odi friu no twetwe kakra mpo de na ope Canada Digital Satellite ewo dum Family Plaza building down mu store number 21 and 22 na say oko patasia one please depo no ebe papa Adum House 0244 385 1tweet 0244 385 1tweet now ne ken akasa nyabe aduma twimoja edi aboa Nhyira FM Love FM and afi the National Blood Bank yakabo Nhyira FM say yemwa na COVID-19 bremu no amanfo hia moja esese edidi djuma na nsomoja no ho ayeden papa nti momwaye na yentimi entwimoja na emfa emwo manfo na nema nyina enkoyi kama emfa emaye na free sabre ya de kwa de kosi 29 April busumi de toso de 9 enkro no 2020 muni yugusu twimoja ewo Nhyira FM ne Love FM focus ya itimumra na mmepoa yen obetimi afrem panyimfo ewa homa isu 02775010 02775010 na mpanyifo atwetwe enkomo gwai filling station na namo ana airfree wasise bane se petrol papa ho na ese okoto no waka ho bi ana ye de dwumadi ebre wo menkoto petrol ana ofu ewo baabia na yemfa emu na namo yetene so a na ya sorry papa yi adoye ne niam a wo ye de boy multimedia Nhyira FM no so ani papa enti esrewada pomodia se obeto petrol driver for taxi trotro mu nyina no mon kotomo petrol ene ze kra na mo chere petrol kra ya tete so say said the ton can 225 cities no ya te petrol ni so ba be do be say 19 cities petrol muni wa na Akufo Addo ate so hu 19 cities petrol ya te so ya hu 18 na mo se mo mra go filling station maximum junction mon koto petrol
Samonte ya nanamo si omampanya te petrol so ya tiso 19 series from 25 abedu 19 yeguso teba atiti say ya say aji akra oba ha ombre o se kakra mi to kakra bu mi timi de bako intibi so nanamo na me insha papa maxima go filling station nanamo se bomra na enema nyina enkoyi se de sese ekonom kotom petrol emfa emfree ehonom obetimi afre nanamo na ne no atwetwe nkoba na se okoha na bibia akoyi ede ema JL Dankwa Heba womo susu ekura yemu a yede jimadi ede ebremo wose yenkanche se eba no se yaro ahodo bi a hawo no tumirika na bra na ontu emfa emfiri hono emfa ma wo na akwakofa ndupa ede ababi ni eye malarigo no eye malaria do tatahwe bowo tu malaria se citrolex eno susu ewo hono mo a eno so de bowo a chese senyaro ahodo okọ pharmacy ahodo mu a ni nyina no obetimi enya ndro bi ato opese wotwe na uye slim kama ni nyina no ode hunro abba na wo hwe jail Dankwa Heba na chikwan a wo Shalizi Hotel any University Hotel no wo Susan so no mfimfi hwa no wo ne number no 0275 142456 0275 142456 na one no etimi atwetwe enkommo etie we so Go TV was here for to bonim says no COVID-19 bu emu a we lockdown abai sheshe dem no man kura no entre fie kwa ye de niema pie gum Go TV no so a enkura ntimi di sua de ebo wo mo ene se ukọ Go TV no so a cartoons a chesoma Disney Junior, Nickelodeon, Da Vinci and afi Jim Jam ni nyina wo so enu achi mpanyimfo so wo channels ahodo Zero Telemundo ene de keka ho CNN BBC ni Al Jazeera nyina no utimi hwe ewo so Go TV ampa se wo mo adwene abusua no ho ankasa wo mo papa de ma abusua no na ene se sisi no obese ye connect wa enu anso obe dale 7*759 hash *759 na chess what you 20 Ghana cedis per near connect to na bibia koso kama isanse Go TV 4 edene mapa na de aba na tie de hokura ebio ene se ebia opese upe Go TV na eno anso be fa telephone na wa text eno ya SMS o text e de akọ 1731 Go TV was leave it love it all right because you both that say best out to us who TV Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM live on more TV decoder and also Sports TV and our Kings TV YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM Media Jawuzu Mampo Kontonchi abu here kumana wa celebrate uba Kwame Gong Jataninie edu fiada Sunsun Nsem emu den headquarters odi for back on for bi Ajia Sala Elha Sansuna Menia Sofo Asante Oha Kosibu for her the producer me ajay the Facebook live Don Richie yakabo mu de Ewiase Mu Nsem ebro yemfa patre no ento aso mesi ensem baako enan na etanso enan nyina ebedi nyina obe chance de memfa wentwa mu Nhyira Herbal Center wona kofa Nhyira Herbal mixture abadwa so ese onya bi na num ye honam ye na nsen osoro onum anyonyo hu de onya hu a Nhyira Herbal mixture ana ese onum anse ho to prekope didio tu enko KNG Herbal Mrum Abidjan House atonsu Monaco bi horom Koinak enso ewo Ashtown Dani Herbal Mrum Fedimenske have me as for PFA Tafu New Road. Number 0558 565890 0558 565890 and 0270 417669 0270 417669 Nhyira Herbal mixture the wawone wa busia odifo ba komfo ye bi Ajia Salase be diagro lockdown on se kwawie be diagro ewo Queen's Park sasi kakraka nyantam watu ni Queen's Park swimming pool akese mienu hono ma se ko diagonal the good
restaurant ho aduane bia ebi ho bi agyase no achi no asuo kwabena srojo wose nipa nye nti asuo sane a wonhwe nipa nim da bia da enokra nipa nye kra asuo sibra no mu a wate ose warisem nkoyie jumasem nkoyie baifo bi tata sunsum sem adoso wotara na wai wode boso na ahuri ose bra agunu asaman na asuo kwabena srojo entru nkohwe enkwa wobrenie agyase obi anye gya no ho munka mu maduo na monko na fe mama kwankyere na mbutum enyema agia sala ewofia woso so between 0243 134 535 0243 134 535 0243 134 535 ni WhatsApp line e pacho o type wa wonfi oni time de type ni pando so pa enti fa voice message ko o recorded ko non so record bi amaw na mudi nkomo na fe waso ha no amaw e ba cho WhatsApp line ni 0557 667510 0557 667510 0557 667510 Odifo ba konfo yebi agia sala WhatsApp line in the number and Dr. Mensa Herbal Clinic yadi bia otu ase hepatitis koko mankani menstrual pain menstrual problems sexual weakness otu ase e wona so ye me ba cho Dr. Mensa si obi amra wakofa Samenk Redmem abedwa so retentive memory powder abegwa wonu abusua pa wadwene say ayemre tesi na refia dia aye Samenk Redmem Dr. Mensa behu no kotwi boase kwanso Guinness Depot hwani mo pe ina manie 0245 958 768 0245 958 768 Kumasi abatwa nam papa efie eniho odi aboano kwa ye hwese onyare ansana de sika atominim ne yakuno asiese ne kama na ne obusua mwakodi emfa nkwankwanche babia de taa kwhya aboano kom wusie kumu ebasa obenya haw esa de Kumasi abatwa na asiese aboano package ne kama how be anim amo kasi industrial area Total filling station hwani mo pe Kumasi abatwa no omnama ne 0557 36 1461 0577 36 1461 and 0577 361460 0577 361460 Uche Ewiase Mu Nsem Ewonsha 104.5 FM Ifemi Gong Patri enebe enu mu akwaba atisen pacho me udin pacho ya frame me Adia pacho ane Adia de nyedin Hadia pacho oh what in say Hadia pacho 31 aduasa baako mpacho wo ye die ni mpacho me ya chambani me fitogo me mama ye nkunye ni papa no mama ti ase mpacho ane waware mpacho ane wawo masen mpacho me wo ma mema 5 nso baako efim nti aka mema 4 ma 3 omnyina ho ye mpacho ane oh okay ajuma be na ho ye okay na me ye koko ton nti fi se ba ne sa ne mintimi nya dwuma bia untimi nya koko ne bia mpacho ane uti fi sa sawu hume mpacho ane anyumre mpacho anyumre de boko mpacho nyinse a menyinse e ko 5 years midiechi ya ye ndrua ye muso intino me kotwa scan de omuso omu hwehwe nso edumante nso am bleed about 3 days na etwa ye kotwa me scan de no nso ayase ya ribia eni miyem hwe hame nso na ye funu akese ana nso metinka ye bibia se na oba nyimo a otenka no metinka ye bibia nso ye kotwa scan de aye hwehwe Hadia pacho da also when you say 5 years e ko 5 years my year ndrua don reach in pacho betu me ahwe ne phone no kakra Hadia so jina ho kakra yesi also jina ho no aye sa transe momo hwe enyumreti momo se na funu so pa eso papa eso yie eso papa also when you say 5 years e ko 5 years Hadia da
Any fibroid? A kuchasgan almost so moon she. She and so I mean so many ale. Sana, on your mouth when I'm my own, sa pepe penayam. 5 good years. Many she. I could just can. BB, yes, BB anim. Yes, if you have Nancy Otin can say when you think I said, prepare. When you, my dear, then I just on him. Obiani, the audience say. Okay, maybe I mean, Yama. And finally, say, ever do 2 months here. Me video, me say, okay, me finally say, Yama 1 month, 2 months, into na esemeda. Me timida. Inti minyati se 3 months and nane maybe sa pepe na yem sa bepe mende oba edi kan sa na ye o Debi mpacho debi je to so mienu so e debi anya o sa je to so miensa so e miensa debi nti ne to so enan no ono mikunu koye adwuma o mali nti me ko ho na me fa efuru no eno nso awo ka me na ate asan etimi wi me na ate asante omu de me fi mali bai nti no ho na dakro me ko toilet na papa bi minimu no nti no hwe me sa se ma ase ba ku gina mechi hwe nti ofi mechi ko papa no ko bisan se da me hu sa na wo hwe ma ase na da no so wa se no ni nyinse no man so range na enye you nti papa no mama no wan kan jam so okobi nti enumbre no a me beda na omde ne ma ne me fa ne se beans ni omo fry ne ma na basa na omde brem nti me do to me tinche no Saturday ade ode ma me Friday nti Saturday me de to me emiti so nti Saturday na waka me nti awaka me Emma Sunday na nsuo mpompai ewi me sa me bre nti no Sunday no ekobo te se 1 and 12 nti no mo fresalla na papa mama no ka se akwale aware no bae ade nti na awo mu petete ne sa nti no eya me howa nti sana me bre ni nti no me mbisa hwe nti e ho na me so original na me ka se me papa wa wi obi dia ana me mami o wi bi dia obi nwe me na yenhwe e ho na ya se bibi atie fi miyem nti e ho na nsuo ne start ye atie fi akoda no ho obeka se ya chichire ya bopo bi a e sane nti e sane dedende nti mami ne bisa me sa da na me se ma me te se afi ansansuo ne pai nti nsuo ne pai amba bebire e ho na mami ne se yo nyame beye nti okogina kofa akura no pinkan bompa ya no ka se rade akwele ofikro bi so no ba ware okro we so nti je no nti ayasa no osemenda o nti me da o na eso obi abegina mechi na wa ma me so agina ho na me se nti mama ne hwe o se nti o san bompa no se afi de menda da minti menche mable nti mama ne be share me ha nti meche mu ya no twen akwala no nti akwala ni pie ne ho no ana ese fifiri so egu akwala no wabre nti nia omu odi sa akwala ne chi no mo ye ntafo no nso minyin se me ko doctor bi ewo Accra side wo no mo ye fra o se we nti me ko ye lab ye bibi o mo se menyam nti me kwatena afie te se 1 month na me san ko mamprobi nti mamprobi no doctor no hwe me no o sigi se me kwatwa scan nti me kwatwa scan de ho no mu se o mu ye 2 no ba ko aneye nti on be me operation na me so me di bibia ma papa wo ye o hata suri so on be ye me operation na me ho ato me dia fine nti o mu ye o me operation me wo fa me ba nti me san be wo mutewi ano so mu ye me operation nti we no na besinde mi hu ano me bre da nti me bre mi die chia ya ye nduanti a esa no me fi me mba no 1 year ni nti esa no ma se wo Nigeria obae no
ye ba ne wono mo wo ye decide o nti ye hono ye ba ye no ye wo mam ye wo sa na mame no ayese ne hwinim owo ne ba ne ba kope obi anka ne ba no nti se wa ba na wa beto na nanoma unso nkwala anu debi osore ana odome nkwala no otimi dome nkwala no mekunu ma meketo ado ndo ofiakra oba se one mentokwa oba menya ne hwe me gina atu nso mekunu nso memfa oyobi a tisa one ne yere ye bibia na wakoka nti wama ebusua ni mo no omo mpe masem nso me sorry nti obia sana ye ase no me ye bibia nso ma boy we nti aye esa no boy ma ase no no one menye we nso me dia metimi kwa ne wakosi ni ne ama fine nti last bi oba pran honom oba ye no one me ntokwa me huni ameye na ntafo ne ba ko ye hwe TV nti ntafo ne ba ko na me ka se wankwada afi do ne me ntokwa nto tam no a obehye sa de na ayese omuko ayese sa na jo no omuko be mintimi nso omuko malam ho mintimi nti oba na ne bu efu sa na jo no nti anajo no eye sa no me koka akwala na asemu nti no one me ntokwa we fio no ka so no do obebo me sa ne ba na o se anyenyi nse ni nto obebo me na me so obebo me ma ye odien na obebo me ana ma blew fitiye wale ya wa ha me sande de ma blew nti no ni a obeka bia meka bia kiro nti menene kuye nti mikunu e ma ase anka so ware me maame bie na no ka se eyenyi nsen a menwo na ye nhwe mikunu nso kofa mpena mehu na meka edan a me no de mu nti wakofa mpena akotum ade nti na wo yesa na okaja me se na ono ye pe me no sa no ono nso bepe ma nti no okaja me se akwala no de miyem se mewo a menwo mehu nso enka miyem nti yesa me de ayem hihie fi honom se me be pe oje nti nyinsa onyi mehu nsem no me be pe oje nti me ja memba ekọ wan ye ni mehu omani nti mete samu na me se meba na maboa me na mawo afa me ba ma breda how dia da ukunu wan owo pa je ko suna wate wona ni ehu woni pa je no ya fa ho nti aya sa na me ba no me kohia bre bi oye yekuro mni nti no esa me se me kopie djuma na brani bi samsa uyefun we odi kopie na me se da ai me yefun na edi se no se on die na nko beboa me so onim bebi ku ade me be continue nti me betena me sister Sarah o nti wo mu ana wasen ne me chop money nti last bi me de me ku number man ofre no me ku ni didi na tempoto obisa me se me ko hia abra ne me ka kire no ana me meji mi pa me nso me kan ma adwen kire no phone so nsi fiti wono mo no ni e wo na last bi one na damfo bi frame me se ade na me bis ka chen so mbisa ne se da sam no ka che one ne maame bie na no ka se ye nyinsen a me wona nhwe ono nso ka che me se me nwo akwala na nka miyem nti na me nso ma yeden me fi o me be pe oje nti ndura se ye ka se nde na ye muslim for fasting no afi me kan kwala na na misu me ko 1 year me hu me mbeni ti akwala na ka oyem 5 good years ni me ko 5 wachinchini ha ma ye ndura ye de eduro timi ba galomba me num eduro se menya me hu nti afi de ma se me kunu ne nana ma me ne de me so ne so ma me no tinso no sorry ye nipa nti sese no ona waso nkola ni mu ama me nti ni bufu ye mposi ade nti na meja nkola no akotena be na mesema woni muni nti a mefi kro ni mu enye se meja nkola no menyo oji a mesa akwohwe memba efise me nkola no a mewo mu nyina me breye minti minjo mu ho sanko nti sese me mfro mu kura me frɛ pa na ne nana no oyiya me se meja nkola no na mesema enye hwe mu woni mu nti a me dwane afio minio bia minio kamafu bia gise papa we yo hata suri na me mebusuafo nso wo Togo mi sisters nso omo wa kra
omo be hwehwe me no akwai asa na obi ahwehwe me kira akwai Samia ka sonia ho na ti kumase ya nti me ni sister Sarah nchena my bet 5 good years ni asense wonim se na okoba mpacho ya rohosem nti ogidi enyo se wo ogidi se wo ban hia se no wiase mu nsem so no nyame yi aduma oba wafa oba hadia nsu also for sante bompa ye ma no Fazato your phone so bompa ye ma no ne enko commercial break ye ba ya to aso wuti wiase mu nsem nsha 104.5 FM edu fiada ensema emu odin headquarters so for sante yanko ansina commercial break ne ya to aso Eja konkron ye da wase Odo ni menema nyina afifiti ase ekosi awiye Woni mo aba wa hawo ene ne dadwene na onim so obokosa hawo we mu na onim se brewe mu obeba ha ne ene na kasa ne de na ba wanim Yesro se waba wa na afom se ni kunu na afom se busua atwa ne ho bi ahia bi na afom na akofa hawo we di aba yempaibo yade srede ne se hunu mobo na fa de waye nyina che no anka won firi hanko no na wasoe na somdwe mu minim so otimi ade nyina ye ebro ne sere ne susu so meda wase se wasoe obawa ewo Yesu Kristo Nazareth dim amen. Brain capsules VENE brain capsules a full supplement. Ewiase Mu Nsem be we soldier force ye discipline vanguard for na soldier force specific Ewiase Mu Nsem enough the nyansa krono no dey pop Ghana nyina Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia was Ewiase Mu economics boost nyina mene edin so piso on the economy management obi antono John Mahama na umuno no ono ne time na city no etisa na inflation senior delegate for almost how many months Ewiase Mu Nsem. Ghana for say na abey abana absorb through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye entisia mosomfo eduana ba Kofi Asante anopa no num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho etuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now Ewiase Mu Nsem. News na mitie Asem wo ho me se me di asam nam police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso adai eya ben wa ha soko aben wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro eno ti hia ye me reda bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho kramani jina me ba ne ho eta feel moja na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no ebi so asere na o me ma wo stars ahodo de bi she bajai sa stars de pa na no de ma wo team says o de amo wa feel pa this me kuntuno aben soko Abiwa news na mitie Atisai pacho na we udin pacho ya frame adia Adia pacho Adia de nyedin o Adia Hadia pacho oh what in fear say Hadia pacho 31 Aduasa ba ko pacho we dey ni pacho me ya chambani me fitogo me mama ye nkunye ni papa no mama ti ase pacho ane waware pacho ane
Wow, Masay. Pacho, me mema 5 so back with him. Inti aka mema 4 matre. Ah, omnyina ho ye. Pacho. Oh, okay. Ajuma be na ho ye. Okay. Na me ye koko. Ton inti fi se ba ne sa ni ntimi nye dwuma bia. Untimi nye koko ni bio. Pacho ani. Uti fi sa. Sa hume. Pacho ani. Anyumre. Pacho enyumre de boko. Pacho nyinse a me nyinse e ko 5 years. The business and home for not to Wajina Home, who ye pa, Mr. Dufiada, in somewhere in more than headquarters live. I want 104.5 FM radio, no so, and I feel multi TV, no so, Sputnik TV, and I feel Kings TV. Media Jausu, Mampo Kuntunchi, a boy here, Kumana Waka Sibrituba, Gong, Jatanini, Hadia, Nisamo Kaba. O microphone, on Munsi in the Kramamina, Menda Gunosino. Osu ukuruwai. Pacho. Ya kasai owai. Ya kasai na no me frɛ ya so we finkran besen kwapran. Enti ha wo mu ni nyina enanim sem wate. Oh, onim se nyinsa ne de ewo ho. Onim pa. Je na ya fa ho. Oh, fi se ope ye ko chinchin pe duro no a ye hu ano no. Aha. Nti ono no wo akra. Nti me last be me frɛ no ka kyerɛ ne sɛ baby edui me hu sofo bi wo TV so mpɛsɛ me kɔ no ho wankasa wa ma me sɛ wo ma me kwan sɛ me nkɔ afɛ di maba na wabusu ya fo ebisa wa wo sɛ me wa asɔre fie nti ɔwo asɔre fie no amakɔtena no nso ma me sɛ me nkɔtena nti wo ni hwe a ode ma me mfiwa o ma me ska aware ndi ngui na o kaso bi ka kyerɛ sɛ obawo a obawo me ahwɛ wo so bɛka wo yem nipa na yɛ hwan mase okunu emame oni ne ntem te sɛn oh ono ofi Nigeria no ba me oni ne ntem te sɛn o me bu me ye bibia ma no me sini ne ama ye bibia ma no o ye nipa bi a me mfa ne sɛ o mpa nipa ne nana no mo ankasa mpo odome omo otimi yankwala ne sa ema ne maame no bisa ne senti tam owo baba akopɛ no a ukoye no a wa beto nkwala we no enya wo de ana enya of ntifi ode one ne maame ne de omoko otimi ya maame no je bibia efiso wakotena Nigeria ntino ondo nsuro hwe memfa nso onim we abadae je ne ko fa ntokwan ba montem oh menene nko akasa ne frihine baya o ka kyerɛ sɛ onwa akora me ka oyem de bi na me ka no ono oye nipa bi a ne hwini mu bon no oye nipa bi a ne hwini mu bon no memfa ne sɛ ne nua no o wa akora no last bi oba ho na obaba no mpo na me no ma se e fine nti ne nua ne ba no menim ne o ka kyerɛ ne sister no fiti ho no maame no menene ntemu nyewe nso mesi ne ne mama no ye bibia nso se na metia no mpo aso na oje so mame no mempe otimitiya no me rani de mu prama no sini ne mama no menene nkun se menene akun se da debi menene nkun da mimi ye nipa bi a me peni pasem hadi obusuafo aso ate asemoyi oh me papa me mama o mate omo so mpa ebo na omo bo se ade ewo m yem no wo ye kramoni mpacho ane eba se amati makin kan ya sinama me omaye makwa omayi malam fo mama mendro makwa ediwe mami bi oye igbeni no wo aba aside ho na ya mekwaje edru no nti no tam no mekwa ne nchen no mo medru no nso kwa obema wada ho na wahwe nti ohwe no se akwala no wo miyem ne hu me ne ano nye den nti no bi te chire nti okasa na mse ma ada o se ai wo bandro na me ma oni na me hu so nti ayasa me ye ndro ma nko hobi nti no e wo yasa papa bi wo fulani bi wo omo sande me ko ne nchen o ma me ndro ma no mu ndro to de bi a me no mu ndro mpo na me fe obi a hu se enyinsan wona ewo ani wo mu hu nanso machine de okotwa ska na enhu
How do you bro? My blood da. Me mfi na ya me. Me da me mfi to de bia me sore a me ntimi me sisi. Me sisi. Me bre. 5 good years. Yes. Mfi num nie. Yes da. Nana Musa. Achwane. Once in over here. Oh, omu nyina omu wa prime. Crying. Prime. I wa here. Ye decide o. Ewiase nye de. Ensa kurukrem. Ensa kurukrem bebre. We ayirim. Se wanya ensa bi anu odin. Esi nipa kurukrem de na ebe den. Sansa na ene Nyankopon ensa. Boafo, tani ka kana fe nto aso. The go. Rocker Clinic, Omada Roma. Ana onwode a dry friend 7 capsules. VENE. Ediaba ene se wakwe da sani a wote asase su yi ekoba ne se bia wonya hawo e wo odwonso ho odwonso na emaye odwonso a influye so yo ba anase bema wadro wohia VENE Ven capsules ebeboa na afia ma odwonso na timi aflu se de se ba kama dwonso mu hawo bia no na ama ho ato udara do timi dwonso ten etro bia wotimi hwe ensu a wonom ne damu na hwe dwonso a wo dwonso na die ba no ba bia extra so no efiriba because wo no musa ensuo no no Ven capsules na mo na nyine hasa wo hawo no eno achi wakofa pakum ediaba na sa pakum ne yema dru be ma onum bia no so boa ma wo chese niam nyina koso tentende ma be ma ogina to pampe na bibia e kama o pe pakum ne bia to a obo wia bo nso wo kasa me mpomi ni o ma wo ye be mamu a ukwa alaba sika ofie hwe animu a ubenya biato anase odun kran a eye Adanta Panta Junction KTV danwa mu 0244 183230 0244 183230 na woni mpanyifo akasa agbeve bam ewodwaso na sa agbeve bam ya meka ho asemi no ebusua se o kasa enum obu se o dompene to afaso se o ba bia ho no wonya agbeve bam na wo de fatu se ya kim obua na afia hota ba ten enu achi odi agbeve fever e de aba malaria dro tatahwe a chese onum ya na chese ho aton agbeve tonic menstrual pains obi a wo so se ubu nsa na oti ya opa no mansanka bi menstrual pains ene koku ana so moja swati unyina munya agbeve tonic a eboa papa mona cream sebe honam kankan dru unum bi anase wonya bi na de strastra cream no wo de strastra ni peduan mu no emani peduan no tos kama na afi honam kankan de free hono mona soap enso be ma smooth body nsansawa ene honam ni nsawansa wo nyina no free hono ya na ese kuro agu wenimre mu kuro mansanka mona soap na ho ento na opebia uko agbevefo won maso agbeve hospital diabetes na hypertension stomach ulcer typhoid na skin rashes bian kuku prostate woni huna die wa watenka teko oba uni atenka mansanka womo na womo emwo we adwuma 24/7 kumase agbeve hospital wonmo ewo adako jachi woni kwamo infinity nhwe animu na wuduru nkran so dia sutum last stop anaso be free one more 0246 595256 0246 595256 now no womo akasa Charistic Ventures woman akwa Zahara mixture and Zahara G capsules diaba unya binano no mo a ebebo ama sebe namu yade bia ha wo yo ba wa himfie be ma wo kogudo nsuro eno nsuso ho aka urunum bia na yi enan nyina mu yade ne de afiro na afi mu ai kama na afi otim say yes oko straight tin bodjuma kama ma hoton oba nunum bi be ma osuso nunum bi na bibia nkoso enam yade bia no eno anede ko Zahara mixture ne Zahara G capsules eno anede ekon na wia be ma wodro tatahwe ebo ma otumi gina so chireben enso ye Zahara man capsules eno ye be madro ejawusu no onum bi da akoeba ha o man bi Friday ba ko perfect ejawusu ba na wo seresere eno ho ayia na nano fiada wo de ko kanzinzin bi afi wi akiri na afi wonya hawo o se he dogon wo na ase de no
Wuna so pe kunu no opa yire no osem ndem na meet ka di agro de bibia ha na se ha wala to wala mo a se okay so okay di agro bo o de ye lie ana amfa o di hot ofie papa de go bo o hia yiri bi ha na so ya ye ne telephone ofie ono agun say yes ti unya Zahara man capsules ni bia Ubun sampa nkrani beka se oba kwa echese wankasa abehunu na oba na bo bibia be fine BBF kwa pharmacy herbal shop bia be wo benya bia to anaso be free 0246 348334 0246 348334 na no makasa challenge njale ko eno so siye eye edura ensa ye dia badwaso chese wununum bia utumi se ma obema wugina so kama pa ma dwuma utumi bon kama enu achi oba so num bia na ye bi chensen ya wo se mambi wo so oje no agensen wo se odekoma no wofa ne wofa firi bu nyina still ye challenge njale kwa na ye bi jibi yenim de odekoma no ya asem se be ono atwa na de kakra te eno no no ye de kono boko smooth na ye bi twa challenge njale ko ebetu unum bi sa ne eja ne ebetu na ebi sa de otie no so hia ebetu wetimi abo adwuma ni ye kama na wo pa challenge njale ko ebi ato a ukọ eye ba bia na se drinking sport bia so pa challenge njale ko akakaduru ana afa atadwe ne edi aye wo pa dodo mu ana akọ Kems Multi Beverages omo Ghana Fire Service nche hwa wo adweso Anaso be 0246955678 0246955678 na no makasa driver papa ni adwumadi ne de brem abusuafo we driver ni o hyenkani ayesre wada bomodi ase obema ne manyina koye kama mankotwitwi ka afun bia driver banza kokuma manfo ma chef na de sa campaign yi de brewo kwanso brebre kwanso kose nye yenko a wona asemu DVL wo mka ho bi National Road Safety Commission wo nyina eka ho bi de dwumadi de ebro na aboafo no bi Fumesa Shell Filling Station wo se bra na beto fuel papa free hono 24 hours wo ye adwuma na wotwemu ni nyina a chese wo bo manfo wo to petrol ana diesel ana se ban ka ho ne ma bia beto de free hono a wotimi se bo eche de ma Fumesa Shell ana ye kamfo se monko na monkoto mo petrol diesel ene bibia na enkoye obetima frem panyimfo 0209979933 0209979933 na no makasa Data Bank from paying for CM Fan 2 and him say 19 data bank location across Ghana. Makoma kubese do enkono. And wachi 470 plus bank branches and so one more Archesenyo Monkwa woman 7 partner banks and Akabo Access Bank, Barclays, Fidelity, GCB, GT Bank and for UB and for Zenith Bank. For more 3 mobile money short course ahodo enso de ye adwuma for 2 online platform for Visa and Mastercard. And wachi 1 mobile app enso ye adwuma cross check bibia edem kama nti mesho open bank papa no modinsa sikasam dwumadia data bank and ye kamfo de amawo na bibia akoso kama wano bank transfers ahodo nyina nso wo yebi say free Ghana and also outside bank ni nyina so outside Ghana ni nyina no omo yebi na se wukọ maso ya investment ahodo nyina no wo yebi wo mo hono obetima free data bank wo 0302 610 610 0302 610 610 na wono wo atwetwe enkomo o se saban se obedidwa ana adu sika be hye bibi mu asebe dwene hu mienu ansa na adu sika hye banya sa da chi na afia akoyekoto be kuma invest wisely, invest with data bank. Kosibuafo medase se ode yatodena akogo wasugusa oti Ewiase Mu Nsem 104.5 FM hadia ha wabre 5 good years wanyinsen wabre ye papa ezo apagifo setibia nyame beye nyame aduma next Friday jebeto aso adia kakra ma kan se ma me no me di no ya kakra on se nkula nu enu agya omo ena ba akupe na wodi ni china na ya wawo bi wo ho wono na em se
wɔdwene ho bebre awo bi wɔ yɛfrɛ no wansan wo akwaraa no wonyem abosome nkoro da bia na wokyima mogya fa ho ɛso na akwaraa ne dam na ɛm sɛ wɔnhunu bi da okura otimi twa bia mfie du fie nwatwe mfie nso nso so ma na koma entu ɛm sɛ asante duro no onye bia bibiduro no ha wonye bi na mehwɛ na furuma na no ayɛ sɛ wɔwo ano ne nyina ahye brede or brepa na me no nkra na wagya num no ho no no de we ba ko ne nam na me ho na ye me yakakra na onso okoye nkramoni obi entime nkyira na nia onye iti de na adwen ye ne se so obeba me ho a me na duru minim se bi ebedu na otwemi enu se na obeba no bibi besi na furu no betimi aworo ama ebi ahye na obewo ana se ebi abi me de maka bibi besi but eso oya bibi duro na won e friend wansan wo wonu wonhunu bi da na otete sa no eto so ma na komentu bibi a wohu bia nyabe na eye ne se nyame so wo mu a ade bia duro bia de beka no bia no ebetimi aye adwuma sami mitu on ba bia na maduru ba bia me sa wo ye so into me wo ye kra na bi nti ase ina ne ye bi na omo nti ase asoso me wo ntafo no bebre kansam bebre aja wusu tibi be sabo tawia no so 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 enti ensempi enti odusu amana komentu okay ya wo so obetimi aba me de me kire ne anya hwe onse won kasa bi te se abosi ane abo aja yepon wona wache yepon wona oh sabi kire no bi kra ko ye bi ankanya yepon wona wache ade kwa ho de ade aja yepon wona wache aja na wensu e do ka che ne se obewu abewu onwu so akwa ne be ka yem no so e no so hunu se se ne obo ha na no yeja obo ha no me wotime dome no na wo hwa wone na se ne ntam na emse bibi wo na ya na oba ne na edi kan to nufu ye nyina ye hia nsɔre titru fie nyina nye nyina na akomu anipa bedo obo obedi kan no aye fefefe wiase ono ana na ewo wasitoko de ade bi wo ha ya na wato ne bo aso de se wo voa ne ba no so mprema anwa no a wotwum ne betre ye pa aware ne timigu but wo hunu wakowo enum ho sense anie tidru ba bi a won so akogekira busua nye ne nyina na ehunu a wo ka wo mene bi ye tibi ye hunu bi tidem afutu ameto no no oduru ba bia no amene bi mate adia o go na so betwa me apon ene sa wa ya nya biam de amama me nko na dem de nkula ne ba odo anya da jo lockdown wan kan wa sete hu fi ma boa me ho nti o kwa no boa me ho ene se na ka tu okra ya hohoro ya nsane ade na me so me ya sa me ma me bi wuja ho ne amebi amsanya ma twa petition na bitime bo mi minim nsa no kwase bo afo ye case bi na abo mi di me no na no mo nsa o twon aja cha fans cha fans fo nyina na na ado me de me cha no said o say amama arrest no na me twema na nema na eche me anya bi o me ka chi no ya de some so me wo ayi a me de mango na family e bre na wa ya de say me chia abusua ne nyina na titro abrochirefo omo hye dem omo obu okra na ne sikasa adwane obedi ne nyina nipa dwene ho na me de wiasa nipa me dwene ho pa ya bodamfo isi manya bi di o na omo so na prison for no so me chia omo nyina me se nya me beye makoma so de bia ba bia wo hyele bia na yasam no bi du to so e bia na ye ntwa to so e bia court wo hunu wasam ka ne nyina me chia mo be nya me bayi mu nyina afiri mu na mo beba abeto ye na me number na ye 0243 134535 0243 134535 abrochirefo me cheche obia mo so ma mo were ho eye nsɔhwe mo be free mu na de America ne se yade ne de ye pefri Ghana fo nyina so okay me fa bi so ma amane ane fo emrofo no so mo be free mu me da mo ase aja enso da ase pe ese me ya dwuma kosi adwara tu kwasi ada na otwumu ni nyina we kura ya se kwasira ya kwasi de but ye hunu se de ese me wane bai ye tete ye ntem emframa wo ho bibia wo tuba anije hotel ne de ma break kakra frama wo bibia wo bibia wo frama wo ma me nyame ya dom a ochena me be ma ka eskabra but ho me fi o malamfo no kura ba ho chei ho bosum bia no akokotu no dabi akasa me de cross besi wo na so se amfa ka asa de ma no
ti yɛn yɛ ne deɛ yo nyabotre me da ase aja de kasa de amande ane wakra no o de kasa de amano bravo de gon yetio te be ka mienu na abom te mienu ne ka bonjoni enko maame na odi kan no maame na obetra mfia duasia mienu no yes 62 bibia show clearly ahasini am what problem on say ya na me pesa man for editor madwum say mo nye se bia me nji bibi ni me beji ne amadi menim se sunsum ye adwuma menim se baye ye adwuma ye te bibi mam hai menim se me ne na ya bi na me gidi se sunsum se mo ho ne ma bebere ba ya so ye ho no esu kobra su ye yewu hwe maami ya no tie ya no wo ka sei e de na maami panyini 60 something years edi abo na aduane be na akodi mama ti se kura ni pa mu obi aduane usuru enka ne ete obi tia obi ba eni mama se obi ntia obi ba obi suru so obetia obi ba ano come de so far sante bakura mpa mitima ma na aduane mpo ama na die aden mama panyini sabi wonyina bedu sabre abrewa ama fe no bi mamu aduane edi so de be ye be ha so de gidie or the beku and all the bepedia badi. What you say? And you will have me and yet, or yari menopause, and in Yama and a hano. And what they call near my baby when I say, Obi answering your she. Mamma or yari. I will not draw and no tono. Our mobile yeding on Fanko so be now commanded near D. We're not what the pressure could to muscle. Send a den I made or says go. I'm not part two, sir. May I say part two no in your bar hardia. Kafrawati. Yapa. Ya. On say, Yana man for him some engineer men, engineer medipa. Sakra, we ever will know of what you say. Ebe wa kra we say na bodge say na si so na kra wa share from 5 years what kasa waria otubirika covid-19 nyina just wa kampo no no hye ho de ka nyina what lockdown when bibia 5 years adai enipa da sani on adwembo de wonipa da sani trimu ata yakipu akra we share from 5 years but minim de ma me so ma okọ hospital na ko ni na bi me pese me chese ukọ hospital ukọ antenatal doctors nim se time aso se eto wo me ko sa na omo so omo hu nti na omo hwe me no asema ko nti no twas kan bibia nim omo hu hwi wo ye furu ye hu hwe anya asem no ye hu bibia wo ye furu no so me think aye bibia sana onye mu aye ono sa oti bibia you see on say we need a dear friend say sunsun bi ensada so what you say enye ne man fitiri bia na ye difu ibi no ma ye bresa ha ye ho kwa we ne friend say wo tumi a sa man we what's your difu we a prophet unhuna dear me dem mo difu Elijah wait this is the rare one physically ya gani Elijah beti we say te amani twemu odifo Elijah we ana say odifo Elijah ojisa say de wabo ni din no me sa small baye no enketenkete we ni ade a we na Nyankopon esuma adifo no say momaji sa nkrofo we enye baye bo we ni nipa obre obi atere ba bi akekere bibidi ato bibi so say maamu we 5 years enti adifo ni Ghana akonfo ni Ghana omo mu kata omo ni omo timi hu panties e sha manfo timi kan ko manfo fie e ko hye nkobo ho omo hu sanyi say we shame on them mate shame on them we say omo hu we me da say ni say 5 years tu ko asori da eye oni mi yon fan ko asori da wakotena so fie wakotena so fie afi mate asante yanko shame
Boafo ye ajubre oh matete ya we say ye dia ni hunu mo majinsa me yere mo mra majinsa kwasi ya pata 5 years ne say akra da obi ye mo ba ye entu ye difo a ka woni nyankopon kasa wo hunu ade kwa akira e de ne nyame aka akire wo nyame sa wo so a e de ne nyame aka akire wo muti bi sha pant ehu pant se aduane adago di na no pa no di agro difo be ka akire wo ma wo no ma chi obeka akire wo tititi asema wonim obeka akire nyinse ne da ho Samuel Mate medase so fa santi yanko ozu me fa start no ya bae die said ya kwasi buafu na waka no odika omuhu nenso muntimi nye eno nkyere se ohu bibi omuhu nenso muntimi nye me de megidi se nyame adum ba na wotwe sende ana na wotwe menu sende ababa oyi obaba na okuta ne ba na se no wawo wa mahakra na ye bete ne nkase wawo isa se nyankopon a yesom no wote ase onye nyame oyimumu me de minim se nyame ebe sane no ewo free ni mpochire mu nemo mafutu amede man ne se eye wase no de ofri alatabaye no se woka bibi tia na pepen bi na yenko na yempa ne chew me pacho me ba na yempa ne chew se wonka bibi anso nkyere na wonim se wakoma mu wonka hwe nkyere na awrade nyankopon wonim nipa adwene mu ansa na nipa adwene no obeso ya wasomdwe mu woni nim se nti a wama onam saate bia wi mu e bia se na medikan kan e bia na mfomso bi oba bia nyame pese o de discipline sanse bible say dodo a odom no otwoma so o discipline o wi anafi wa kan ma yeden aben no nchen nti yemfa ade nyina mu no se yemfa sedama no nti kama to yem osu ma men panyin oba 60 something years no me gya ho sem di pa minua no ya nante ache onim se me gya ho sem di na minim se wo ho ba ma me nsem na wo keka no me okoka asemi no na wo ko eno ana me koso akoka ebia menopause ena eha no but onyentom na onim se wusu ewiase we mu no de wo dwene ena eyewo bible say de nipa susu no sa na wote enti ma me susu se obi na yede ben eye no enti bibie no abeka kire no be den obete ase senti bi ni se na koma na na adwen nyina kire ni se obi na yede ben eye ni sa yesere ma me ni se omra fom na yen psyche adwene no yen dane adwene no na yemma ne nuru ne niam a betim dia ma no basa obetimi ayede ben ade ne ho na se amasa na so ye na adwene se chenchina obi na ye ne baye bi na ye na obechina sofo mu wiase mu nyinara omunyina so benya bibia ka kire no nenso enkosi ne hwe adenti na meka ne saa esan se na som ye ne de pese omoka asem bi kire no ampa so meka asem bi ya de ben e de a kire wo nanso ebia na asem omoka no emfinyame ebetimi abasa aduane no mo mfa nse ne tirim osunim se wo ebetimi adi aduane bi moment abedi aduane na create bibia ma wo ade na nkasa na mu ba na ne aduane na be den abechia eno doesn't mean say aduane na wudi ye no na yesa sometimes ibu wan ma me sora no pa me nom warm water 1 liter obanum bawie na instant labon se na yem bibi ni nam yem the whole day na otim se bibi nam yem so bi na kosa bre wa beka so de bibi ayede bayi agum etimi hia enti mesre ma me ne se onto no boase na onsan fa na adwene ne mra fom na yen kasa nkire no yen fa nruma no enema betimi ayede bayi akofom ba bia wanyina du no ene se de onante ode nam kwa chima ene se de oye no ebetimi abase nipadua na nkasa no ba bia tetema bare wanyini esan say na adwene ne say odi aduane no na eye ne saa menopause etimi fa kwa bebre so barunya ho abotra ebetimi amana konti mesre ma me ne say onto no boase na yemfa ne mfa nuru mu yemma ne nuru ne niema na onye nhwe eniema betimi asesa osu me dia asem ne besia na me ko no na me ka AK47 AK47 eye edru for emema dru Yo AK47 bema bia osusu se waye mre tini ye osu bema bia osusu se waye mre wompam entra ho ma woyere mo empower nim wasom anajo se yine how pa pressure pa ye bema KTK pressure dru ye bema KTK
na se wo diabetes a yebema wo aduane bɛka di koko anopa ene anwumre obi nso ho no ma na ne sisi ya ne ya ne ho no mpam ya ne ya ubusa me nua gye ya na ne sisi pa eyi wonder capsules na eje no ma no osi no ntimi nkoto kra ono te ono busa no bɛka kyerɛ wo na eje no ye wo nuro bebre wo ho no mo obi ho no ma bema bi ho no ma owusu nim oyem odwale nsuo mu wanya dwonso ya anase bi okofo oba bi eno akote yare bi gono ama ne bema no so te na ete maka kyerɛ sɛ waduro bi me se friend sɛ bunta baluwa medase unuane me ampa bunta baluwa no matter how our bema no every do so akosi ya bema waduro a wo de besresra wo ne ya kyerɛ nuro bi a obɛya ka ho by a month or 2 months said the tibia and bema no beba be rinchi abe kese said the oye de be open no eno no eye mema o mema no ya de be eso ate ba bema otim se wuntimi nya adwuma wo mpam uhia AK47 bema wuntimi nya adwuma wo mpam edu na adwo na wo yere bo said the wo kan no o ka se koja me adwo so a odu kantinkro no a was mi na mabere na wagina wo no uhia AK47 number obetimi afre na wanya AK47 ni bi no eye 0241 847483 0241 847483 so bi owa brochire baby e mane aduro brewa eyeyie bia no yebetim de aduro no apostu obi biara wo Ghana ha Accra wo ho no ma yebetim de aduro no bia apostu madika aka wo fidie we so several times say AK47 kumase ha nyina baby obenya bi ye baby ba ko pe enene Nhyira FM opposite boutique na eho no eho pe na obenya AK47 ni biato obi a obeka cho so oye na advert ewo they say radio station bi anase bi information center bi anya no kure baby obenya AK47 ni biato eye Nhyira FM opposite boutique na ya tro nim Samke collection eho pe na obenya bi obenya AK47 atoho obenya KTK atoho obenya bunta baluwa atoho obenya wonder capsules atoho obesanya enura horo bebre ena wo hono mo de yan so do be frɛ no madam de atodwa no number obetimi afrɛ a obenya 0241 847482 0241 847482 ana so obetimi afrɛ o number we so 020 29 12644 020 29 12644 Mr. Oyare bi e ha no e bia na ma mbo yare so wo de bomodena se obefrɛ me number na me de atoja no 0241 847483 o frɛ me a ka yare na e ha no e kyerɛ me o ka yare na e ha no de kyerɛ me a ye bema wo aduru a onso be de obeyisu aduru no ba ja me kwe ma me kyɛ atiefo aduru bi obi a osusu se pressure etete wa brabo unya ma me ho no twitwa prekese mu baako ufa prekese baako atwamu miensa utwamu miensa fa enso vortic ketwa no anasa pure water no fa gu nanu a ono a nom nkakra nom ne bebri nom nkakra se de ni nyina betimi anom de ni nyina ebe ma pressure na yeden aba fom nemum se ohwa a wo de frame number no 0241 847483 0241 847483 so ofrɛ me a bibi biare ha obia ye bedi hu nkomo osu medase many asofo asante Mesme da CP Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM edu fiada Nsem Mu Nsem headquarters di agronym kra live on Sportus TV and our Kings TV YouTube Nhyira TV and our Facebook Nhyira 104.5 FM bia honatum ewo 03220 83581 83582 83583 83584 Hello. Good evening, Dogo. Good evening. Udi na ka sefre he. The great na PS mu kam ka sefre and do kwa. What are my dear? O boy man ya mention no abeja fo yin na. Me da say. Na the law, ya ma na sabi ni ko cheche no one abusua na ye yin. Da ma no nya abotre. So we re afafuro. Also nya abotre na o hwe. Na ni kwa so sabi udidi na tema na bibisa oba no ba bi odu na didi edin adum pa bere nim se
na na ibi so o me na bi me nse ho beto no we Yesu di mu ndi dego ana be ma no ai o so oda ho ho me nda no so ye bom pa so Awurade mo ano na sa anyema ni mfiri no so dego nya me nshira wo Onshia onso hale Hello. Ibacho udi na o kase free mame. Go shoot my dress. The castle sweet just. Yo, mame ibacho udi. So we are banning your phone no more Casamuni actually ma doctor and chef. So this man is Pablo. Moshe Eunice and Tisa. Now so no more I will be another. I say Mamina will be 60 years ago. The Stramo Monfa nema men san one after Joshua no mon channel. None of them tunnel. Because you will feel in or say the energy channel. In treatment casting in higher money pots. I see money pots, and so be an many pots. That's it. Yes, that's a pin, no, Ginger Halley. The gong. Jatarini. Jatarini, that's Ramete. Boss. Over Patola and Bishop. Pato. Boss. Saboko. Boko, pa. What are my itio? Namene. Now, police and a friend of Ajano. Ajay, so you're new. Why have a joy? I have a joy, Ajay. And I did him. And they say Jarina Maker. A Jerry. A Jerry. Ah, you. Oh, one channel. Mate. Nane channel. The gong. Yes, the move. Zanam Danamo or the Patu, Tese a Josu do Tanatia, Tese Shida on a Ketwamao. So I say, but maybe the Gatim Naki to say, said a Mrs. G. Proverb Consultation. So said a Mrs. Ginny Dino. A dear mamma Shannon and Sa, and I saw for born in Pabo Teacher, because my purpose is the Jennifer, why I am a Huno. I look at him be a mono Mujidino. It's a mestre, with a mere Fanamano. Na, Sa, a Venice, a mammy. On Shannon, I knew about it. Said the mammy Casati see, the gong with my fibro because I know with me, as is a Mamma Mr. Michael, Mr. Samoa, enemy B, enemy Agata Mamma about pay. On also US on the Ruban show you my better. The gong. That's Yamati Patomi does it, Holly. The gong. Jatarini. The gong, Major. And Tafunina Brapani, Sawaba. The gong. Yami slow. On Shawnso. Mamentia of a coffee to my father by Bill. The one Nini Abbey, the Manaka Flapper with Diao, sounds the go. The Benyam Nipa, Abosomen Kunokra na day. Napla poly in noon. Hey, Nidia Pan in the Ewiase is a no clepa say, or the Sunny Pan are particular play. Amani means they are canning Obia or Kodus new and also do a catern say 1 year. Never of class Kaya after the more VPN. That's a bit actually. Your best lesson is of Penny Kayano. Uncle Pa not dreaming no I'm a bonny be Uncle Panic Chow. Now maybe Jimmy D said be dealing was Sunyame. Can't be out some penny for one shilling from dear. The wall about our mobile free and Ama said the abandoned. Yameka or Medasi. Yes, that's it. Hello. Okay. Oh, you better I am Mudia. Kwame Amwako. Aba Nigeria Mamina Majo. Original Nigeria. That's right. Oba no kwasem say me am so fu penny craft from so fu do the Lion Church. Na me do ye fu ba ku twa freti ya say also ebibu Ewiase edu ni be me catch your money na dey to be for you me akwasi bu afo ense me di bidibo yin mi ni na say edu ha ni fu kebi on the meeting na me akwasi bidu Ewiase etu say utie mi ma me say mo okay ya o si na nti sa on the also 52 years dey but ebi adia ni wie no sabi efiri ho kono oba sabi me am tue ma dia yira oba bidu ni kai ah ibi ayi wa sabi akwasi bu afo na obolo ho on the meeting ono na afa Abe kombe konko baby about me say yes bi ni pass me she won ho so ampa ti o ba gba ji joba ya me say ma me no enye nyini o tin ka wo mu na say bi ebi nto a ada na me say ma me dey ntie num e mo wura papa me hu bi da say wanyem pa enfie no na kwa da fotu bi
ni ma me ne rade do no ofa mi say say bi the way ne sense bi ni ko ni bi nka no bi du baby ofa mo mo ma mo ate me da sipi yes da sipi hali hello ni pa cha udi na o ka sefre he Ejosi ofisi afa afin kometu yen Awurade akọ ni bi pata free be ko abeso that's ramete the pacho application no o so onyi ma o ti dabre ni bi eware no no mo ni e ni kure ya busa otofo safo nchira tofo safo emre bi for the obi ma me wo tafo o tafo che ni ba yari stroke ofa ipie pe ni so na mkokwe abranche ni se oda ho no di mura ni se anya stroke na busu bi wo papa ni tinye no wo kwa asare wo so ikike ni na koto busu na tini busu na ya te akota na ba no so bugu na no itimi ka ta no ko be bia nyeye obi chesta hu busu na koto gu ya no ko ya hu ade enti sa apete ya no wasi ke edini ko busu bi ana busu bi na o ma nna no wo no a to anko busu bi ho anko ya hu ade a chesta so ni ni ya hu nyama enti o hwe ni no anko enti ko bibia ena ma amnu so awote obi ma nya biani bi ye no me kakio ma amne se ina yesu kristo dum e kakire se onko kakire ma amnu ma nya biani se ni osira no ajo di ma no won pe wonyina de ye bi ni no di ma no wo si pin kakire no wo nya kakire de bo no so ani kodro ye pidiri mu wan kakire se ade ni won promeya ida hanwa ajo bo dam medase yenso da sipi no adwencha hali ma je baba iyo je papa odi na ka sefre he mediana Mustafa Kofi Abraham do de pepase wadaro ma yitio papa ma me mo da so ni ma pa mo di bo ma gana na sante mai yeah papa me ma me di kan ka se ma me no only kan ko do ni krom na won ko check hwe e bia na fa brodoa but ma me ne kan se me ye le de pa o bisa na se ma me wo gidie se ha na wa ba no ho beto am so wo gidie pa ho ni so aka ten se wo ni so no ina de pa bo beta chire ama ma me no ana be hwe na shimke mote na men kan bebe de go ye da sipi nyakopo insha no adwencha hali salam alaykum alaykum salam D'accord. Jatani nié. C'est la voix de Lyon. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. La famille se porte bien? Oui, ça va, tout le monde va bien. Bon, allez, je vous écoute. Je m'appelle Idrissou, j'habite à Ashton. Ok, Idrissou. Ok, Idrissou. Je suis tout le monde en gros. D'accord. Ce sont ça, je n'ai pas. What news? Who be the second? I want to hear a cool. And you so some pan a baba. You know, Baba, if I go, the second walk or hear it, I know you will make you walk. The only about the say, hello. The one if I am in one, Chelsea. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Allez. 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 Too bad. Allez. 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 Hello. A champ Brofin. Kwamu highways. Majo. Yeah, Brofin. Now what are there? Me grem. Na you be go. Was me chat why? Mate. Go Joji. Sir, Ewiase obi timi ka kire o se o be wo amia hwe. Say we eduabo pa ene enum me. So e ba ko se o kaza cho se bibi sia. E ba ko se pe na we ba ifo. O se no wa ka ye hospital na ba kwa ye hunu hwe wo ne yam. Ti ye besre. Say obi nya wo se na kasa ba na wo kaza numi we se mi eni pa. E de pa na obinya. Odaji nanamo una se me chana wa na ga oba mi akala yi aso sesezo mi akala wa beka odinamo kwa mo yi no e to he dada me do ko fi sambo ko so cha wa me jine so makrawo ya da sipi ye mfani nyina ensio producer say ye mfani nyina ensio ye beto aso nyame aduma obi abawrum hale
Yava nyina ensio nyame adoma ebeto aso da sene mami asem hia ese di achia kosi se yakoda ene hyemu a ababi asem obi ade ne ehunu ejuru fieda ayesunsum nsem a emu odin headquarters bia ensha no so sa asida nkoma Muhammad Chafi non so beka samri asida nkoma Don Richard yoko Facebook live beja fonyina ogoro enafe kosibu afona divo ba komfo yebi onso yakopon shapa enafe aje asemo ansema banne na no odi na yenyina yebetu hana mo ne yahwe na de abanyina nipa no hia mo ntini waba okay tikwan bia so yebeka itrapam na bebia obenya ogie sema ba nyina na yaboa na onyamenso abamama ayeyi tuma me ma obabu mwate rade baye kwa tuye ajame ko na ye che papa ye de nyina bishop Dr. Jewa New Jerusalem Chapel Sakoba Mpeyo papa babi obi ana ni odifuata fakre munyina ma mekesa na du munyina mutie ye che munyina na odifo magazo asuebo anwumre mechia wo sofo pa ya wo ono yire asuba Roma mechia anti agemeso abako pezo asuebo de Thomas na Easter Mavins was Spain Church of Pentecost nyo mutie den na champion na yire sister Abazo UK Babla Bonsu ni mama Lydia omso Denmark na Charles Kwatim mebla o UK mire otie den na ya anso US a free asuebo kojo fojo kojo enanwumre mnim so yire mo atwema manhia abaden de asorda no ho amutie den de gon ye de radio asidi me de bedru ni ejwara ye beto so mate aje me da sepe nyankopon insha obadwuma pa wa kwadwo ahome waba enti beto nyuma pa ne so sakramai ewo abu yeminuma oprebu nipa ba hefa na doti odekoto minko ye gion about enkochia antisawa mwajo meto nka chapa sidi bihumi juma na eden obenden and see you guswa and our sister Evelyn on some more Jones who are about and then another do say obia margina numre but for you know aju afe membersinko Kenya said mum encochia sweet mother one okane ene Lian Ozu Lian papa mwajo ene anyumre na fe mbafia mechia aju mpani fo nyina technical fo nyakopon sha mo news Said Ali Yakub nyakopon sha and afe Alaji Said Ali Alaji Samson Ado also mwajo ene anyumre for Jim Agla mwajo afi accountant Mr. Les sempani fo aju nyina ma ene emema munyina moya dia meridia jauzu mampo kontonchi abohia kumana na wakesi bretuba gong papa say kwa me papa wase empai bobebre ena kakrabi eno ena medija mo